Yang biar gambel gua bal ada gambel ku nang wel kan dia bal ada gambel dia bal biar gambel male me kwa male me kwa Yenjalbiya tom Yenjalbiya wane Yenjalbiya tom Yenjalbiya wane nyan yamrun ti yamrun bakal yamrun baro yamrun gawal yamrun ti yamrun bakal yamrun baro yamrun gawal ebilan wacha kai ebilan wacha kai kunya ebilan wacha kai nyalawia egadal tol chuladal edula tol chuladal 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 Male me kwa Yenjalbiya tom Yenjalbiya wane Yenjalbiya tom wane nyan yamrun ti yamrun bakal yamrun baro yamrun gawal yamrun ti yamrun bakal yamrun baro yamrun gawal ebilan wacha kai kunya ebilan wacha kai nyalawia egadal tol chuladal edula tol chuladal 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 My beautiful land, Gambela. My beautiful people. I'm into you more than anything. What we say? Gambela
used to go to swim in Bad River, full of mangoes and trees alongside of the river. Gambela, Gambela, my beautiful Gambela. 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 We are 5 drivers, but no one knows that we are fast Tripoli. So this is big love, we chose to one another. So let's keep the love in that way forever and ever. Gambela, Gambela, my beautiful Gambela. 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 Langsa Production Zero. Gambela is land of so much pain. I'm into you more than anything. The land full of natural resource. Gambela is land of so much pain. I'm into you more than anything. The land full of natural resource like benzene and water, gold mine and walla eye. Gambela, Gambela, my beautiful Gambela. 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 We are Fabian tribe, but one in his spirit. Let's keep the love in our beautiful land, Gambela. What is that? Tutla music, Zaila Production Zero. Yeah. Special for be the winner in the war. Monday Gambela, don't need I'm a day quite a win. Don't need I'm a day young no. How long need I'm a day quite a win? Gambela, don't need a long year. Ramadi young no. How long need I'm a day quite a win? Gambela, don't need a long year. Monday Gambela, don't need I'm a day quite a win. Don't need I'm a day young no. How long need I'm a day quite a win? Gambela, don't need a long year. Ramadi young no. How long need I'm a day quite a win? Gambela, don't need a long year. Right, can a court make a jack and now getting boom. We beg a court tell her I'm there on the car. We beg a right tell her I'm the level quad long march through a farka wanga. I will all do by another boom, get a message and a dollar man shang. Down by truck, wood wound, boom chile, mother melody. Tata, Captain War, she can lay jacka boom. Court Meduna, Dunda, then a canal, Chalkane, only one room, could it go name of worker, you do it. She named Dollar Chang, a mission, a bull, hanging to the name. Call me to the way, then a tool. Mugurchin, Garchin, where can the ching there? She name go far. Tell a man, mission, a look.
the waka chicken, to my Michelin. Gambela special code is a winner in the war, like superstar. Konde Gambela, don't need a mede quay go win, don't need a mede young no. Holung need a mede quay go win, Gambela, don't need a lumiere. Ramede young no. Holung need a mede quay go win, Gambela, don't need a lumiere. Konde Gambela, don't need a mede quay go win, don't need a mede young no. Holung need a mede quay go win, Gambela, don't need a lumiere. Ramede young no. Holung ne ramde kwai go kwer ka Gambela dong ne ye dong ye kurne ne aku chiku ko kono kana dwai bien to brene han kur Gambela is better ko to pinkyang chit ke luru kam shun mu dit sai man kur na ko bom to ko kon do kon ke sha ramu gur kon brain belet majin ko chit ke na da je chit yang mu dor kon gum de ne ko lo fegdi ba yek diam no kur mu tak shit ke min le ke jeno ko ne la chol gi hardwa the battlefield champion been during the war merinda good kor mubum ushano kwai kor latin nyam good kor mubum special war robin in the chicken show konde Gambela dung ne ramde kwai ko wen dung ne ramde yang no holung ne ramde kwai ko wer ka Gambela dung ne ye lum ye ramde yang no Holung ne ramde kwai go wer ka Gambela dong ne ye dong ye Konde Gambela dong ne ramde kwai go wer dong ne ramde yang no Holung ne ramde kwai go wer ka Gambela dong ne ye dong ye ramde yang no Holung ne ramde kwai go wer ka Gambela dong ne ye dong ye Wijanga Wijaran de mai kando benga wijong pang dem din ko bom tamanyan kon hino General Wankir, Gruat Chang, Kobom, Tamanyan Kon, Charan Bang, Lada Jakabu, Jakawang, Quadlul, Yellow Wogat Bell, Kobom, Tamanyan Kon, Agnes Gabriel, Baga, Gabriel, Komodo Miate, Gabriel, Turka, Karanga, Madwar, Teleram, the Demodarian, Gambela region, Vanajagang, Kado, Pablos, Karanga Madwar, Japonia, Kar, Teleram, the Demodarian, the right guy, Brain out there. Konde Gambela dong ne ramde kwai ko kwen dong ne ramde yang no holung ne ramde kwai ko kwen ka Gambela dong ne ye long ye ramde yang no holung ne ramde kwai ko kwen ka Gambela dong ne ye long ye Konde Gambela dong ne ramde kwai ko kwen dong ne ramde yang no holung ne ramde kwai ko kwen ka Gambela dong ne ye long ye ramde yang no Holung ne ramde kwai go kwer ka Gambela dong ne ye long ye Jen great to the world Blue Simon my name Lion superstar Malmagwa ketiang kesyangdar ke wadar buak syang kita medit no en gai bul kenas news network en tiani ban right ketong Naath ketong nene dia megur beni yo cheling kete chier law chapin don law joje kem belat kenyam before keten le kenrel so make sure chi chudan chi chier kene go kien ki jagaran ki lat ke Facebook ke group bis share everywhere yo miteram gol beni yo believe a little bit until check goma kono I like well be able to join ko link chapin don be nen mitiga time ko di ben kana national network yo let me know be your video call
and then be link go the studio by link an ideal by the please share the show go by the one a very topic me the right quick gambella tonight tele topic radian by the quick gambella the took the amenu gude the right quick gambella Ethiopia ko ngi kon incident to kor e to gambel ko kor yo pai so yen bo rek jemo so bodong rek bodang diok ki raw ki diok yo ngwan ko joji yo ke tam dong bi show na allow ki ke tam la toy kana make sure to share and show please share the show material interest ko di beni yo ke topic la de me ki gambela welcome Mijiram kel de gambela tiga Ethiopia tiga Africa I mean tiga Western world tiga any part of the world Michi fiel ku ne gurje ben ka show yo ko wal Sunday low on 25 DH low 2023 so Michi fiel ku ben ka show ko right to key incident to gambel tiga more information ki team they add make sure she link she click ku ben ka studio ku naran kwa law right so ka national network and then the media rule la go right nas mi ben right la rami ngej meladi ci right ke right miradian ta ga right could be stop can maybe deji get out ke studio ku gonna right ke topic ka go ku ci topic and then ci de ben ke studio ku lo ti ko nglat ko mo gonna ne bi kwen ke bi len ka malada ko cha gor pinje no waji ko kwi gambela ngi mi to gambela so yen the topic right now kwi de miter be dien kan add no wiji dong kan matin bo ke gor je be blat so you are most welcome ko ben ko jen ko la gor ko ti dia cha ngai ke so la te gram dong ngai do mi incident je to ke mi to ko do jene and then did ben ko be blat bo so make sure you're well prepared ko ben ka nas news network Shagwalong, China Dial Katongna Katong Dial, Yene Dial Witon, please thank you, could you share? Bijakran ke messenger can be share public group ni share the show right now. Share it. Go Sunday allow ne be needing one big at the so I hope the audio clear. Make sure let me know ki me jo da me kwe ki did kalau ba shungai ke yen ni dial kula ne guitone me kwe jor ke did the rep ke de reduce make sure she let me know ko ba kula ngai ko sometime la ro yi nam kula moderator chi ja ngai me jo no jo nyal ke jo kwa ko sometime la te ne la no no ne na ba long kram no na ba mes ko jo dit ko tem ke understanding de leng ran American media. All right, so men before that the show karik dia lakon aling ni siang ko komina dan ko West Africa in anywhere in the world rik dia likon jak tila to work in ke kwiko jiran year long rik yung want to loy long ke jo me ko pa me ke lu pes dia tele long please make sure une benar boom en gwa mi rik to tin benar boom chimana lan siang ke ladi je so chiang chiang na ke human nature ta te human being ne dia le madabro ke rech ke jenten wit kon ga we job anything mi don madabro ke lu so the deal mi to god then so kon human being dillo ai ke nyir te we mon to continue kon ya ku dillo ai te ke ne to ti we mon control gor kan yu dia we mon kan le la nyen ken ko gor kan len ne no ken bab kan le la nyen ken so krik dia chi ko ngwan alo dilwa jen moy naga kor ti ngwan ton ke dilwa ke jen moy naga jalu bu jien do run bi fal bu kuiro la dien ko chi we mon te ke dilwa me di kon human being ten te nget ti gor ngwa ti ngwan so rik bi ngwan ku te ne ti we mon re la ku na te ke ko re ke jen kula benefit ke particular ko yom dien no kan me te ke mil nang na jen benefit dien me kana lu lo dien te lo dien ku na lu so mi kon ban wet gwa me min brana ngai ni chiang chi kon lein ni lia lein kon bot mi kon ben ko wet ki anywhere we go mi chu tin cha lein ni lia law lein kon bot ku di rugu lat chi ma te kon wet gwa me we are okay go kon lein kon e kon te finten kon la le kan kon lim ni chiang so lein kon ni bot chi kon
line lia anywhere bilutin anywhere lu kontin so ganu kominan banere aleka ki kon gan redial tin take wet in particular ganu kominan bro bana widan loy gat ko mia goma we kwaje maybe ba topic that ke kwide ko kwa kon gan kan man gan ko wet please yene dia la tong na dab kon dia li gat kon dit wuni loy ne ko kominan Chiang whether woman we can understand to the meaning koryom dien we can wang de we de gwa kente lade and then sometime take me miss roll to content ki ron gwa ki jeng point len jeng ni jig ke ne di jak tek dien ni mi tek lia nok ken mi tek lia by nyir by mo riek chiang ngai any mit lat ko mo through education through gwa lat mo kana ke so koryom diet rambe be so make sure yin miti ko we katiga family tu ko ni family kon eri ben walto kon god kon tanin kon golong tanin kan kon golong you give up we got to where the till we are ten work hard ke way madong di get out of this country di nang guardia very very important so which more do no way yeah role to continue koryam di ni chiga tek yana ling medan connect 10 to 15 years ki more be naiti minority ni ko wet gwa the me ki United States in particular become majority be koryam di ni ba ka len so ti kana ngaje no mo yen kul go chiro unite we mon technology gor kano big naiden gor bin na len ka population gor kan kan nek du gor all right so kan god kon dial da woten ti kana gor ko again the threat kake in term of population they will work big let ku kwide ku ba ke your thing which mean we can connect we can connect so make sure chu learning interest we tell they we loyalty we can and you're happy you new car you have a job you have food on the table chu latin tell a lot which mon we quite yeah we mon we the we mon we quite yeah mi kon baro le lin let kon ti ko duel ti yo li ti lanu go yin we don't no don't look at this way we mon we need karama we mon ke lu ta te we mon we so ti kon go kor ma tu gat kon nan kor so mi felli and then be let ku kwida be understand so loin we dan gat kon one go community go lukora we got ku gat me yeah to give up long ran changam ni gat yeah long naro dien ko gat ma lo yok and then be kon go gat ko ne be kon chi gwa chianga ke ku gat go an kon ni dit che go gat so nay talk na dap make sure you got to be take a few here to dam nage you have to do something to quick gun before can need so to you take a plan yene dap ga tin kula new people take a plan ku mi guji population dan gat kon ko wen one ke ga di kon loot ke this year ke last year ke every year ke ga di kon luston ti kon ga de bom bom ti kon go loot ti lu ke ga di kon loot ka ga ye li cha bulun okay so to kon dia mo a problem ku kon gedit kene ne ko ala da ken kula pio chi me kon pio chi ro wan kon man kon so mi cha kon ben kap ka ga that is the worst again the worst than everything ko bu kon dit to what to kon ge mi 50 45 30 ke more ganu ci wudi bur we ke me be ke role me ti ten ke plan so adam na god yen ne dog dap to adam na god just with the god make sure de ke nge make sure ti ke gwa be dal ke kwiden gwa den ki role me so bataw te dal ke kwide gwa chen ke rek dia len ngui kon ten kon god kon ke liu drug ne ko make kit tet ken lat je ka tet ku bi ke pentin so the quick no more ba chung no ko ba topic la ga kwire gwad da dien one ka topic like on ga quick gambela Ethiopia challat ka tin one ber fit ko te ka tin one ba at ala ku ne ba ga ling ne ko kien ku mi ji incident mi ja happen mi na na ki na yi ka si de ka state so to kon ke power ku bna right ku kwire ka by stop
and then ba men took door by identify ka ba mention riek tuo waterman, and how are we going to solve the problem? So general good re re mi riek tuo mi na ni na riam kormoni kormeni cha pal ni ku ne cha hiang ak jo na the lo jo ko na mat ba hiang ak ba da chi bi ba kam ni la chi lo ko ba na shol, and then banana come the and ko che go na beam. That's the way solve problem ko ko dia jen way la to ngak wi mo. So one like a quick Gambela Ethiopia. So jen to with Gambela disturbing insecurities. Who is to blame? And a message to the Nuer Gambela official. Ko guda batike message bala ga Nuer ten let ka kilil. Ten let ka Gambela kilil. All right. Nay ten let ka official ten let ka parliament Gambela. Batike message ke where the regime let la police official let ka kilil let ka kabela somewhere a message kwidun yen god nuari krodun tente ka gambela. So one topic gambela is disturbing insecurities. Enaran kia ngachina yet gambela ka cha kwaje math ko chi federal government involved cha intervene me shilling me dan january ki kai ko kon kai mi kon kai telu ki kon ko changda ki kon ko war ko changda ci gan wer ci ken guru ne bi problem ba solve kor ku ne den ci kan beleng ke gis kien ci beleng round table ko raje kana ling a kor jena bara ling ci ber raje ling ku la ken raje ke jag mu chawalat ko mi la do tok gin wer moy ro rek mi la do tok ber mo jin ro la deni insecure ko kwidu mi ci gor bra ke ber ci bra ko raje tay tuk gor ko ni ray mi kay mi gor ko ni kor bi gor kor roy mi tel chiok jen go bilan je na tel chiok ku tel ci tambu wet kane ci to la bi tam wet kane la am la to ko be der ben mit bir to ron table waji ka ber ku ne bikin la ne te ke der em bi ji de ben ci kan den mit problem dien derien bikin blame on you bikin ku la kan men te ke ji o ti ke chuo ngen te kan te ke chuo again the nature of our community. Again ta dien jaga bele dien ci tom ting de la ru dabu gad jen tem kan jen ngi ko reje jaga bele a word of time ko bi tam with ke break mi ci bene issue ko yina ni bi tam with ke pit you are wasting your time da kan long ko jen kan ali mo ja ko joy ko wiye ci nur ne nak again la de rien ku joy ke na ka ku ci ga na ngo ke ci ga na to do ci kan do mit because you like cool no bar karodian ko la de ken medan ci to kon ko na tuk do la ja token bigi churing ki kon bar karodian wu na go an ci me ci kering nga ka federal government e cha ne ne ko nori ci be ne ko to Sudan. They lie all the time. Tele no ci dol te be ka South Sudan only no gambela ji Ethiopia te yi ke de be ji no to kon tel menang ka tin ji ke ci we dia they are in penyudu ke what dia tarpa tar ron gambela tidi chinga ganga yu ent menang ka dung no Ethiopia rong ka ci ka logor ko no to Sudan. There is no way. And then take up one ken ka gambela lingen ber te gambela. Okay, so that is the kajber. They lie all the time. Link right there, not gonna look at a go to talk. Ngay naru chiang na ke ngay na chut kien. You con kuen ke. Then we direct talk. They like to meet take a dear chap pel ku na kuen ku take a maid do. You dear become one do. Again way la dong we more. So the may now. Gan wori ki kai ki gambel ku bi yit ko ber. A right thing to do ku take a show. Mu look me to go talk here look like. And then they get take a show. But buin they act like anyo ku ko need to lot. Kita den taling li ni tuk dur ka chalat la no resolve the cause of the conflict kan alat. Like oh you know ben ka day kan ka kur ka mekti ñu wan ni kine ko ne long kon de intin de ni tu gar ungar ko lang na yen lo jo je
man kai nuer cha tin ko ga yim ko cha ben ko ka power di mo ka anyon ki ne ko nak cha ne attack wasn't the 3 location ka Gambel ka Yitang ka Panyua alu ka ngati ka dor ka gwang ma yana chana netin chen kwa to go tin okay so all the way to Gambela downtown me we me take a government me ngai talk the root cause to look nueri de tin ber ka ngunda ke nuer ma chaile tungu ko hiện ko dang de yana nek ko nuer cha ka ba ngai ne tha dien me kai ke nuer tin ga ber chiang lat ka nueri alu ko lokano ku shi government la ling government cham cha gwaje ke men la gwaje ke men gwaj jo ko bul pot ko bul be jo du nawo pal chama no kon chien yan we let ke buin tel tom jal ke ku chi kan ne kon chi lo jok kan cha ga jo lo jok ga no te te ke lil te let ke government chi ro mat ke chi gat kon wulen wure je lo je jok cha la per government tel kon ka ba cha na ko ba kor ka ba shang da lo je chien kun nên đi khăn gan man ke len yan lo yana jo lo no le men won ka ba ku de nyok man la nyok na ku chi na ngong kai after kai na kana ko luch all the time be kan blame ni men kan lat kan no ri kan lat ton ni ton chi na tham wo ke na wa ke la go no ko du biet war na yi ke ku let kan kur am luji che wo de le ram kai kai ke dore that's the core negen ku chi chai de chi kide women chi me kan do be la be not any year no you cannot say that you can never say that so ganu blaru ne ta dor can be described ka ba ngajene ko ken okay so the right thing to do ko gan when mo kan kor gambel yet ba yes mi ram quick bar but anywhere mo ngai chang bar cái chuyện nuôi cái good code cái nuôi cái strong more than 100% and making machine about they lie all the time not cái problem ni could be cái talk big nan nak for no reason till like human to good and be changi jal ben cái area dien kan go kan nang cái where in the world is jal nak nei de bela refugee to kwanung chang nung cái land Gambela April government and the United Nations ko chaga locate big chunk Gambela. Oh, you know go to land. When you do that, you know where go to. A land government, if you don't know it, when you land where a land government, if you don't know that. Shimati refugee land where more. Take a new campaign, young you know refugee go. Can I take a new land? Take a new refugee road. Did you get a poor thing? A man about take a tin book. Tell me like a social media, go you know go to land. Land government, dung parol ke Ethiopia, dung nene dia between a contract between United Nations and government of Ethiopia. Tell you right to block it, no right to block it. A contract between parol government of Ethiopia and the United Nations. Gambela Ethiopia. Need you what, but you can chamut chagaling. Don't link in about him go good. We do violent minded then go in a little bit. So kur kabar katu wakan something ko support yang ni tin telling ni ba support I knew ngai culture yan tel tom kana la so miring chit ka man plani chit ka chit kuni ka ne ring ke lu yi ja kan ne ku ko pojo kia to wakan okay all right to wakan to ga yen yet na I support it okay so yen man dia le tang gambel tien ke right thing to do ku tien ke chuo tel ye der tien ke chuo 100% but kel ba ya yen gan wa gene ten nokor kel tien na me wi mon government sham wi mon alo man la wi ge wi mon me mi cha ben ke big number ku yen ro attack I assume ye wi na nak ku kya tung ye wi na nak cha ga ke ne chon dun la wi ge tien ge ku cha ben wi ne ro attack let better ku bi kan wer nak ku be kon ku le ben ke be kon ko mi ko ben ngai kene be kon ga joj why take ma gur kene
rabuli amin nay te ku kan am bui do ken ga gambel ko re ki rabuli ki ga gambel attack chane di one yen ka ta kwa investigation ko yo ba ga chop kan ideal le ke le ba ga de liya ku kan lo goro ba de ba cost binwari chu yet ka bar and then gwa da mo bi nuari bi ga bar chu nak bi bar chu la ro chane tu e ba ke ku lo pal gur kan ne be kan do switch to other area ba kon ku blame ko ju kon ber attack ju kon ber ju kon displace ka ju kon kan nak bi chu ko united nation picture dia dorgan ta wang wi je nuari chane nak parliament te mala nei ba ke ku lo pal that is the politics like you can politics gur kan be kan kon kul det dien kan get smart so yanne which more in the 21st century kur ku ba kur kap chang da tin shuang chi jan yan ngani fa le lo no mel ne kana let ke wen let kan kon je kan kon ga jan we bi a youth che go ba nen le yen do the federal government we let ken jan we bi a youth ya mi be invisible ya been invisible che be ya ben ga me gar ku ba cho win tur ni cha na tur den ba jan ba le la topic go cha men the reason why ben ga me cha beling parol ga men balu ni dej ko bu yi go nuer nyen gor ko ne be dej be yi go nuer ko ngene nuer bi yi ke parol ga men no mer wan mo kan la ni ne bari du kon ju fen gari gon ago ne jen gor ko ne ba kon bi ken ba kon gon ke parol ga men bu kon ju yi de parol ga men be ke den ju tok ba yu ngai no parol ga men yi de nuer ba kon na kon ri da ko de kon yi parol ga men di ken ko no bom ko to di kon jo de kon indi di de na bu ga jen cannot ti kon dalonga len so moy ken ko rek bi nyin ken dial be ken kul disappear baru ne ci na yi and then ba ken be ken kon ci bim ko yi kon per gamen be kon ko yo yi kon ko buñ ko yu mat ko buñ ko jena gor kan bi ken dial man ci ken nyin bay la ni ken na ken island rek gambel ba ci fel ba yo no regular ne di de ngay ken way ti ñu wan ba kon moy rek chagwa ko ba kur kap yen wani biya ben ka changda ga ta ma no kur mite ka lat ka lele invisible cha nyo we neken kon jen we kon to jen we balat ke jen be ken leon so kan gur ken kon connect alaw be ken kon moy ka problem be parol gamen borum ko kon chi mo chi kan tu raje ji governor den tu right ko governor den to raje ku ne mu chi nuer ben ka bing na boro bana ben na yen ne ku ko belem nuer te ngada ke kelil. What is the root cause, the reason why Benaga make a jagame? Governor Michia, Kari then a big nueri, Jumuling. When big a mating you one, the lobby we year the Nagambet. Why? Niji quid. They bear the Athenic governor, Yen Bear Queen. Then big a nueri could be we year the Nagambet. Queen. Lara and you're the no one. No in Iran. Queen, Yin governor, who more queen. Queen? Can bear the little thing, read and big a nueri now year the gambel. Queen. We two are a gambel. Jabba Chana. Kayten kiana nak ka panyo kiana nak quickene kol wi lat ken the result quicken the cause the reason why member kana made you one to wet gambel how babalan the result palke the cause of why bena made you one so kon yen one be smart we mon me mele do mti chung sometimes they read against you they ham ge in anything malat better way let can better let can ajen way bien lele yen wane tell me chai me let do chai benen cha go bi joy we mo le na kina right now the gig kina right direct right now ne cha go ko bi ben ka ngi yen go yen ko ka bay nen federal government me be ber ko ban no na do you think you can ben ka number ka big number like that be ka chang da kwa mulu ko ne ka per kan na da ka jay ke ni je
Again way mo bia ben ke mo cha ben ke way me joy ba ne federal government ni chang la go ram jal ke me ko be ko bana bana ba de chu lon ji ram mo ba mi lo gen ba yan ma bia chu yi den ba kon yu tiam chagwa at this time ke 21st century who be into the shuang shundun be it again you have to be very smart. I should talk nyok yen wani that gol ko but wala gol jen tana tingi mon me begin it would be youth better go kan way ba kon connect ke federal government bu kon tigre ban yit ke federal government bu buin kon chu nak ki me ya kon nak dan dien me luy ken buin ne yen ken dori ken island er dori ken jena nak do kon dol gorga ko rom ya kelil o ka amara kelil cha nang no kon ke mi kana la ko buin kon tigambela katal lam bum kane kon ta kelil tiga raja bum ko be ko da identify ne de nakane ko ke dan dien ci kon tigambela dia kane tinni tram raj ni ana kana ga bang dung nakane ber ke dan nori ke de gwa kon so ni oromia kelil te ga do go ki orom de tin rodian mu wi ga amara kelil te ga do go ki amana 100% de tin tone mele tigrai te ga do to time to go wi ga pa te ga ne do go wi ga somali kelil di wi la te kel te ga sa ken ni chang rai ga to kel ki rai kon no tu kon tu bil ngai kon ya na ku me de ngai khiang ang na ran ton ngai kon ko khiang ang yan ta te ga khiang ang ne rai kon to kel tu kon khiang ang ne amar kelil te tu de go ti amar rodian ade gwa de lo ngwan tigrai ba te ga sa ken ni wi ga somali kelil te ga sa ken ne to ka kel oroma kelil te tu de go ti oroma rodian oroma kelil ti oroma tin rodian so again way mo ne ber let ken anyway mi kan da mo ga de ga je ma bonang no ko ci buy nak island re gambel to je ko kon taw nang ga kon dol gore student kon taw nak keten ya lel kuide be kon da identify be kon no here kon nang na ton ka ay nyang ni kele ro ci lil ga nuori bi way ke pro ga men ki roma leadership ay na kan ne kun ci kon ci ne na lui min na kan ne ko ya na nek kan ke island re na gambel ci nak ne ya nak ga nuori we are not anyok la not right clear kana ma sha la ne dia la de ne te clear politician kon a job dien this is your job ko bia student bia ka protect bia ne dia bia protect tin cheng itu bia protect ba ngai ne de cheng wa no ka nuari chi ko ba bia we jana nang tin ga nuari go tin au ne de ka ko kan nuari kon nuari mu benu dek mena kan nuari ba jona kan nuari mu benu dek mi chi kon la duor nen ba ga kon ba ka percha bana wak la na tet live na wa protect ran mi jeli student chi ba protect na tin let ka politic kwa na protect tet mi chalet yen ku lu tu kon men to Sudan tu nuari ku te ne let ka queen yene dia le kelil lab brain dun mi yin official me le kelil make sure ki let ka kui du go keb ni yo men kwa la pe ji e kui ne dia le gambel amena nyong included ran le ka kui na ne dia whether keb department no tedi le ka kui ne dia ko represent state le ka kelil le ka kelil lady queen la rana ngai u kane di cheng to gor go no klil me ka roma klil kan wa ding di kat let ka mara kin gor ka mara klil kane di cheng to la na ra ngai bina bi ngai bi ke bi mi rek to bi ke yo te ka tien ni bi ke protect tai gwa shwa jal ami jele bi shuna bi ngai gwa tna tin to nori mi incident to bi ke yo te ka tien ni yen we pana protect human being ko protect ro
rami student to ki ro long protect ko dang negative ko jaga dol gor bi gor gor ma ki ran gor 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 ba ngaji ki wi ni wi jeme tana jal ko ba ji protect ko mi incident la to any time ci mena nuera yi turin ba ngak ki ba ki ngak yi ci ngak ba na nyo na ajin we chim kon Ethiopia ko na protect ko na protect yen ga nuer le kelil ala dun mina ka nuer ke damber kete mala yen ne biya chongwa kel biya roma kelil leader chidin da yoda ka cha ne ko nek kon ji gambele ba ne ka section ne ne ka tribe kon we are nuer tin ya nek nueri ne de nek na gambel ten lek islander ci kon nueri ka anyok cha ga identify before biya na kon ne ki pe yana gambela miti ko ne ko ti cha ne ko ro ka roma kelil ne roma dial ki ne go no point na na kon ba ne na na cha ne ko nek tim ci ma do ko nek tan te le buni ya nek ka de buni ku da you cannot do that kon ne go ram nang ne ba go point de ne na ba mak la de te commune bum ke lo de ko le tien ga leader de bom bom to connection ka ne ka community ka ro ka ne ko ken other community kum ci na de nyur gambele ni roma community cha leadership cha ngai ci na re ke na do ke u ya nuer ci na nyur ba ne de tigi ne kan chiang biara ngai bia leadership dun bia ngai bia te connection bia relationship all the time ko tien ka border ke to la de ne ti ngai lat ti let ke federal let ke state la ke lil ke let ke wadan ne so the dien dong de tup ngod de ku ne let ke lil yene dia le de ke lil yela mi agwa me te ga ne du ngut ke chiang ke ke lugra me ne ideal ke ye ne te Ethiopia me ne kon ne ideal te we go me ever we go no te prime ti amra ke kon chiang ke ne chiang ke na ma la ke ba la ke la ni wan kan na ke ya ni long de wo all this ram mi to lo te ma la kana ram na deng ne na te le lo ram la create problem within the community which no kel chang ran daman chicken show de nyal ke ne chak de mi te ga chak dol ke ne chak de mi te ga chak ma dol ke nya na no wan dien ne ra mi cha ko kwan ke la ken kiel jeng let ko te ma duir kan ngu ga ke je ngu ga ngi ram ken duero ran wo je wo che duer how they ran going ram ken te mi duir how they ran going why bra ra ke chiang ke jinwa chiang cha thế này chiang nó mới lên chiang let kan chiang coi cái này chiang đồ thuốc ram solo cái này thì nào là cái đồ là có mình một division rồi này là nuôi mới bên này dia là cái chú chiang cái này ni je bị cái chiang ngay je ni je bắt chấm bra to mình lấy đi là official mình đây nào là cái chú rồi je mom con này dia chỉ ra mà rồi cái mà ram ling đồ cái ra mà chỉ luộc you are the problem. You are the problem. Gambela ling konti nyong wan dial going kero di an chiru dut ke ko podi chini ngak jany ba lo woi ba war ga gar buin ku ko lo le going ke be kero ko nek ber going kero di an kan ga noeri len wan ke hama me me temi dur wala do wayen go nyem ngu go ngara na jam ko temi dur ko mu wilat buin ni chiang ko kwanyana cha na kwanyila kina Ethiopia kwanyana ka appointment chẳng phải là point cái trả với gọi bà với chở cái bảo hộ tôi bảo hộ ông gọi nuôi ông gọi nuôi cầm mấy mấy cái đuôi dân những qua là thế là mấy đuôi bảy mà lôi qua là đuôi đúng không cô chứ nào phải thế cầm mình là là giàu gù đấy bằng ngót bè ngày cầm mình đun nấu lết bằng ngót điều chịu qua đến bây giờ ông chào ơi bà blame cái này có kiện cái quy ngót anh lết cái gì cái ngót country cái I don't think I read the Constitution of Ethiopia. What Ethiopia tigara I ne prime minister di John Mero. Chami no bda yuwo ki de ye.
ngod Ethiopia gona biya ka ngai ngod la je ba ji woi kimi ci duir cha ide bu woi ko goy ngi ji katami duir tam pi tam nam ne ko wet gwa da me kan ye ba no wet ba ke chiang ne ci ga la dial kan chiang ke kan ja ke ga na woi chiang ga ti kana chang na je dei ne to ni ke win me te wim ci le ben ko wet we da ti ga kilil ga Ethiopia ci gwar ni ta wi mon ni gwa ti ni wi mon de far ga le ngodi chiang ma te di chiang kramira amura ke chiang ama mo jen the problem ko men hira mo go am de mo ikalat chade welcome te mala de ku balan ni division all the time kada to kan dial kana mo ko don ja na nak go na rodi and all these binariam le de ken ne is lot la jale ko on ton de to ga chiang tet kan ne ga meeting ko ko go chiang na malel hi ga be ni kan chiang ko charan go ngaranda chiang mo te di jin ba ni la jin ran chu te ga jele se ko ran jeng go to mi dir ko problem ko create ko ran ko wo ki mi ke to ko ni wan right kwa ko wo chak te mi ran dir o ke ne da hiram ma de ke nga ga me jeng long ba ni bang ba wo baran dir wo ku cha na kwa election ku ba yin no election ba yin no through appointment whether a governor key prime minister yen ko ke ne no na mi cha war ga governor ba dir wo ki mi ke to mi cha war ga gar ka parol ka prime minister bay dil wo mi ke to ko general ma ba wadon to ka de yen gol de baladi inexperience am tele experience mi tong la tele del tele connection ke buin dia len ke sene dia but am yi jen gol la ja ngai ke te la experience cha ja wo yo bang adu ne dur ba ko wo ko je dur cha you kwal cha you mismanage and then mo lo ga you man lo ga report lo ngai ko report la yana le gam yana le you te ja kam ja la office dun mi sha no amena one friend mi ke bat wo ga na ga ja la wo ga ran ko sa na ga yo long la chu you bi bang chu create ko ne chi you ga je kerun bi la ko pero ga men war fo ba te cha le cha gor ba wi ne yo cha ba yo wo ngul le ja ko ke le ku ton ran mi ja ja le cha ya wo ke o le de go di yelet ku di yen ku ta pone je ko je mo go sha la go chen matan dan yam da le long le go I don't think that going I cannot can le long le ni chen an de go de lo test ku le dem go de nyon ne me de mi du be de mo re de me je di yat bay ni je me je ro for je go arun be je mo re don't do that so I think le ne bran lo kurun be lo go ran mete let ke jen agent the best be yen gu be lu ko we go aje there support yen ne te kambela let federal let kun let is serga chwaro going ke let one ke let government kan tu de let ken de job ken de create de you know nga ke state de na higher kelil karo ada chen kwa na letin dulwal chari electricity water to talk de ate let education ke dul gor high school college abene ka primary ne to talk de let they create the you probably can took a lot of money they know ko chala cha create let laka create ne laka banal office but let deal create cool ne kina ba te gerol rolling one cha de let ke li la da kon chienga kom na kon chienga kom me yen chienga kom me yen chienga to tan ne ke te go pi in a language of inexperience literally experience mood ne ke will ten fen long and then be the right language mo ku with the queer Ethiopia being with other Ethiopia maybe Ethiopia take a constitution take how many try but take experience area more okay before that we deal take experience Gambela how many try one level of education to nothing be take experience you know be Ethiopia in the view of Africa be Africa be in the view of the world you know experience ko reveal penya ona bunya chiengak ninije ata loy kan widu chu la let ko ba ni nyir
chi ngak te be ka ta ken nuer mi chi ka lat le ni wani kan kan, which mean you can experience why ba going ye you have to work hard to be experience be build up and then be let be lo je by higher why ba chi ngak te ka ta ken nuer te let wa ke ba lo going kiram ken me je ngwa la ba going ka te me ye du jealousy. Because you are lacking experience, that's why we take a jealousy brand being yerba. You are good, we are team up good in a TNK a low still experience. We are too good, we are on the outgoing. Jealousy. Tatokan the Altican convolok. I just know cool with TNK division within Kilila Gambella, Kiber, he should come to Kunditana Matka Ver, wherever they are da. The include win the table La Matganwer. Bergen Bell going here, Melim. Quality, again, way you're going to use, go because very youth. And then we know how to do. Could you bear there? Again, politics became by could destroy ye bull down the chichong better not better. Think about that. So you need to grow up. Grow up mentally. Particular experience. Keep on what chiang ni yin no could have president gambel. Make it again better than take in worry. Majority of the people take gambel ka jikai. One ko kuya lo yung ka yin. Pala mo yo to chiang take all this. Chalet. The father me no one ke. Mikin let the department chula no going ni ran chi ngak chi je chi ngak dang wan ka chi ka let ka opeti kan control chi kan government kan control chi ngak chi na le ka mi je kan kon let chi jen department one len ni tin bo bi je chi ngela ka bottom of the list ti ni ka slow pay be build up be experience be gain the connection you na mo go mi tel mi chi right ke and then be let ngak tin be lo chop bi governor chi bi ka point governor bi ka yin governor ke state tidial talk penja tung nial chi de benin from nowhere tele experience ibu jam nial no ne te niam te experience ti jaintin yin mitu ne la de bai la gwara mo chi de show you cannot go there because tele experience bi build kabatom bu lo won niam one step at a time yin we wona nial ge chi win ngak yaran e governor dong bu jen governor no chi de you have to build up the experience connection bayanga je ber bayanga je nuwer ko ken bayanga je bunjiram ci na de plan to report bi to 100% ko tel you ci mit manage ten bay ko woji gam la we work up mentally so am right ke chianga chagwa ci kon ji kay te de gambel why not going ka kon kel rek badin ko long di mu wer da mertana to ber biya ko long di ka jena gur ber bi wer da ko ne ngikene ka gambela parliament ko kon 400 600 ber ka 400 ko le min how they 600 people they get divided a 400 parliament ngale tin ne don I believe one ne tere fin one nung ram go one nung ne ye ram buna bandang til me tot young person kwe ko dol chani iba nung of parliament ngai jong what ku di gor but me ken di me ngudi ko kwa how do you let the parliament tili ngudi be right la gad me tot be right la me tot mi tili experience plan division shinga ba wi moy career ne defend plan division and then be a piece with like experience kalau go in ran chi ngak mo ko ba ko ma bi wo ba wo tin ba la ngak tin ko ba wo tin ba la ngak tin mu gi ram ra ke ba mo chi ra mi ko la ga men wan ga lo ran te me dur kala da atatin why wo je ke yi ram te department mi di ba wi yi ram di ran wo how di ran wo ke te me dur ko ngot chang ti ke big position na jin ga ba no jin ko chi ran wo bang ba investigate mi cha je ke ran wo bang te mi dur you are out cái đấy yen tem ngay yen come on you will be out chan way bang chai ju way la du then be pay be chai be pay tem ngay yen di way jel ta tu am te ka klil ngi ju ngot bi ka klil ko ngi ju ngot anything you do mi ran going could use the power could take a big position ran way aran yen ke je ba ju way ka ba yen tem ngay yen
te ma yen tin ta to kan dial ka gambela che ko gwe long che ka go ko kon di kai ngwan ko che go na ro gwan ber rum no kon ka gambela mitina tin nuer dial tin ko kon how be ne dia be a week la dia ne nyuen ka inexperience attitude da na ko logodi jen tu ga nuer mo jen ko electricity tele do nuer tele water tele char ku tele ne le ko cha le ku na gonye rodun kom chianga kom chianga ka chianga ga chikan ko le yel ak mo ko pa be nga bel taw je han teng wi I don't like it ana le ke na ma chen no gor leng de mi yen mo kun chen gor be na mo ke yen long ma ke ri tanu police ni ma ko ne kong ke yin bi ke yin police ke me de ka kong ta ka challenge long tanu ke la wi din yi ke this are the problem of Gambela police over there de ma ko kong wi char jalle ke yen jalle ga mai ke uniform ni ti yen ga chen thì cái lo mà cái bài cái chuyện là cái chính bị cái kilil là mấy cái tập mấy cái con cái bị cái kilil là cái kilil cái là cái chuyện là cái mẹ chuyện là cái ngạc bà ơi anh chuyện là cái là ơi chứ cái danh của nó là lồng ca đấy cái chính lo mà cái đấy Lord has mercy compare rom ko biết có thể rom ko til chia rom yên how dare we could tell you di ke tel nei le ke kilil nei do gaina rodi nei ti experience ke chianga butan en jena wet gwa the me butan an jena wet bar man tin chianga ke ga jani long ram ba wo then I will develop it how you going to develop the state kan dia la kan na nori ber ko bitel dia na yen ga nori de kilil chicken san me ko five na te ga gwe tai char jaga de ke unda ka char mo ka ya bal men ngay cái jetel bet jet why ba char ba ga dak ba thích ba ga dak cái này là thì cái đây bây giờ mới cái yêu men ngay cái je bet jetel là je why ba char thì 1 year 2 year 3 year qual ba structure construction ba stability cái là yêu cái trả lời yêu cái you have to have a budget first before be road construction be to cái này duration cái này yêu cái này là ba phase thì dia lebih ready before being thế nên nó cũng được piu mutel le ko nuer mo kuin nuer mo te ma thuti ko tin kwal kong ko ni piu a buin piu kun ka baro rieba yen nuer dial ga nuer le ko le che cha le long ko to dun tin chenga ko chi ga jan na wo chenga ko chi ga jan na control chi ga ti dial control chenga ba go ngak ja je long ba wo alo ngak changa na je ngak ram je ga na no ranu wele cha moy ke lat cha ayere kilil cha de ben woy ko ne cha na moy ga yo cha de mi yo ga how de ne de alde moy ga yo sometimes don't can moy ga do you la ram ram ye don't ta na de moy ga do what the thing about ram kel ne de alde moy ga yo dong ko le jek do le ko moy cha fer ga ne dia cha na de woy ko cha na moy ga ngok ko we do cái Gambela cha na kwan election appointment only appointment before ba na ko no ya go ba ga tu re mi ma dien jane men de matin jane men ji to Gambela ci ko dan ja to yen chwar ne kun chwa ga bel tin cha jo ga perol ga men ya nga ka no kun ke ga yen la ga men ya nga ka na sometimes te bel yen na kene ne de kelil ku ne cha jo perol ga men ra ja ne dia ngwana dia le ga ri tin ba ko that is the jalan government han de la me cha me la de kelil yes de na no jo ba de lo jo de ga jo ba lo jo chen de la go mat ke why government cham ku la te ga rule ba follow me cha ye moy ke rule a prime minister do you think they will know yen ko we they will know cái cha order ya come general of the general army mình đi che general army che government you have to do it right now chala cái top đi không là you have to follow mình chala gan nuôi tin let cái tin let cái tin cha yogo này dia na lo jo
kalat government agent job dia they have to do it chwa ka bel ku dong chi mat ka ber ku no kana mat ka ber ana yang ga policy ka paral government be ne ka top you have to follow me jala ko de ni kwa kam power kwa kam rule authority a prime minister ngada wono dan ana yang ga so ga no content chi la lo na jok lo yen di kur chwa be gambel chi ba di lo jok mi kana nga kama ko that is the rule a pro rule is the rule power governor ba post governor benega ben post that's why bene dia de they have to follow the duty be now lo jok sure moy tari ga je ejen wele na we more we have de la chang la mala rek ya ja la prime minister ya la governor we have to do this have to do it ku chala governor ku governor chala je prime minister so net niam le na rodien your boss mentala be palo miti ga mala diku ne do ga ku bilani ga right bilat ka ga ku ngot la ja wor chang te mun lugu ka lama ram bi lat ka right na me tenene tel ku tel right ga yuro pal fein ku te mun lugu bat bi lat je ka we la do je tel ku ne ka tel ga ka tel won ka tel no rule bi del go chwa ne content let ka tin na ngak chwa ga mo yo chi mat ka ba chi ka mat ka ba no che jen inap me ngi ngot mala den bo lo but me ku ji ngot le na wi mon den be we ero wi mon Ethiopia chi wi ko ken go na sa la ne te ga gan technology mi di yen ku lu ku ne den en bate nak buin island de gambel e ser la en na ke je Ethiopia government mi take a system mi ku na ni ga dis ni wani ga ngai ni ga no che ngai ngai je prime minister kula kwa ku ngam Ethiopia chamu system ku na ka kamera cha de la ga no ngai je prime minister can secure la ke je ke any state ko take insecure ke state india clearly dia cha kamera Ethiopia cha la that's why cha ye ka cha yu wi ka bar ibar yu ngai ba cha ne ke ni ngwan cha ye you can call you to ko ba cha ne ye no ri ko dong yu wi ke parallel yo kon ju kwa you have to be smart sure mo ga tar ku ga no tin je la ru no nga ne ji mat ka bar gor go no rule ke state gor go no rule ka federal yen wele na wi mo so ku ga no mo ba la be bio de la ru ne be ne ku ken be la no ani ji lo de te long so baram den mi jolly my friend lul ga ko ngu ja tin ko back door bel no lul ga ko ngu small ka tiang mal mo galo ma te ke jima mal point lo to go along so to come to gambela issue la gentle la disturbing la insecurity and nga de blame okay insecurity gambel can my advice can war kon dong healing go right before can even go me second advice and then share insecurity gambel ngode nga de ku blame ke insecurity gambel can no advice don't killing kimedi ad so and welcome go along lo te long ko hiela invite nyok ko yo show mara den ba ne gudial ba ganer den goji wi mon ke lu ya rojen nyam insecurity karam ba blame gol ba blame ne kan bar ko men and bar all the time me take leadership la no ni insecurity ko la we chate ka long me te nyon de sin won bokol wo chola ka jan ta bar ime gane ngwang na me yi kore dan ben ka ci galwa rit
chigo we chana dung 2006 chana ya chol ka urom ni chana tuak duar chinemela tel chigo wa ma den so tara den ba belem ne kan bar ba belem ne kan bar kan jawe ko obet ka insecurity ko ne de kula lede ka kel ka ne de go de kwai tichiran tu duar ka ne de ko we ku ka we la roi kel nuare tara mi chikan na tu duar we chang mi ye cha na ba nga the federal government kon jiga bel ko na ga ber ko ber te ka misal ill planning all the time plan me you gonna plan ka kan sometime kan you gonna ngai chi ka dwedir ran mi chi ngai dwedir bo ka dwal go be la ran me dan la ran la ti jaga la di ajan kula te ga rek dia la ti ku wai la rebo etam ko kan you gonna ngai exactly o cha ngai chi ka nan ne ka me cha lo la na la be yen chi la ngwan ne kien ka charber what do you think ma da mi jagla da ngai me ala rege le ba pen point aja rebo o jam bar nuere betke ko nuere ko rom nuere ram la pega mi jak yo ko la jak bo ko la nger ki ko pelandia lat inawa shwa cha magdan mai india le kana wotol go ware ga dunian chot ki kana nang ki kan mena gambel kana nyaw kana nang ramatin gwini jen I like that word. ramatin gwini jen mum ko gwe je yo bena jak bala da lo kan ma be je lo ko anh chắc còn describe cái có rom có rom chia đôi gì rom chia lấy mol anh lấy là na rồi con chia con này gì bắt con qua too much ban mình ban lật cho nó con ban luang nó chia man đan cái tha đan để kan gambel chăng aja jen my blaming bar tel mer det tel nuan me de blame man dong kan official con de laga nuari tell a plan to do anything wrong in Gambela. Tell a plan. Tell you. Na me to ga bar, benaliu to ga bar. Jan dan jan go hada manga jade nang tin na. Mada dia. Oh yeah, lul gar ko I think again the heart of the jen loy topic kam jikulla ko ne mitti na rodi na ngun ko Gambela ko chawla hina yed Gambela angu to ko la tuk duor kala ja gur ko ba ngai ba gwan dur ka ba ju ga der ko cha identify evidence cha provide and then ba kam je ko muni je wo cha dur cha identify sometimes la kay ni jin ko lu ko bien mit ko ti ko dur do gor ka ko ku do duk ni je jinan yi mit je lat la ri jong ki ku du na ko bere ku le ngwan ko du ku le ke bele joy exactly je lat ke ber na me ni be dia lu guita me go baratin te gder ko buma long be baro ko social media bo ber kina adwa no to kon der ko de ko kam je jur maray noer mi je jin tar tan noer ko dia ko ngi gon ko bar de ko de je jana dor ko ber so any leadership bernishang prob insecure ka gambel bi to ne ka gwa medan me ki man lazina we me je wake up any yen chaga manor ga gambel kan ne ka kwal na kon ngi gar kon dia la tu kam dum de kon kam yiteng kan gambel ya no tu tin long kam am bol kan gambel ya no tu tin mi chu ka de ci tele ci de chop bay nak chagar dia te high school de ko ni politician yin wan chago lu nga te wi ko mo agwa alamu from agwa me che te gwa ke ber ju kan nang foin ku gur beru ba lat man gur bera jen balad me che gwa ke man gur bera la jara ji gur lat bu ni ke lat ngot ga fa nang ni dore mang dore kana nak rame ci gwa ke ba gwa ga me ro bar tanin ji bar ci tetel ber jok to gabno ci bar ka sa Ethiopia
karke wali ne Philippine mi ga lot hulo go kan luy wi ko de benang ne je ke problem ga federal government ko mu right now what is the cause of insecurity of Gambel pen jaro de che na 21st century any ramto insecurity ga Gambel ko right now state dung ber kan nuare kan maton ka do ken tiani ruaje nuare kan ber Gambel tado dian tikan tele ga authority we gen kontinu bui ngad mti na ru mti ko kon di Gambel right na lan nuare Georgia ten de kon la mi dwere ko kon de kon an mi kon aro ko right now but to annual any leadership mi ben annual ki yak to te ko kuarga bi ko to bi na nak chicken de kuarga de ken tu lano go ingen nuere ka naga na ba chu blem no ne nuere leadership ni go ba la let ke mi ja kam leadership ba to no korkan na ba yene di na ne te di go du ken nu better tell ka understanding go tandi and go pin na 21st century tell to do el mi chuang bi chiang ka is ka ngada ka is ka stadium ne kilil ne Gambel kilil anyak zone we can be chiang ne kan tin ka ci buñ kan ko buñ noer zone ci chiang ne kon tin bi buñ jek tin amen berbo amen ni jalam ne ka tin tram look human being mi ci jek ba won ga Gambel don noeri ki any country anywhere would look gimo ber dang gen len in Maryland na ci no ine no go ba latin while in fact ken ko buñ ki mi ya lot ke lo buñ mai kan ko buñ ci kan buñ no ju ka tiel ko na ci kan wer go ka quick kan go na nuari ci ko an ga nyer ber kan gan nyet ber tini chan ke len to ke len kien ke len go ndo ni kien ke len kien so ngo da ka nyak balat buñ ci ko an nyer ber mình cái mấy trăm cái mình cha cắm lên bờ mấy cú cái lên bờ gần control chỉ cần quan nhớ bờ thì bảy mươi đứa quan nhớ bờ quẹt kia thì bảy mươi đứa quan nhớ nữa đi guru cái nó phơi lên ấy anh guru có con quay con cái bờ có con kẹl trên cú làm quân cái nhớ cái đó cái này thì ni ba nhớ nữa cái mình là đuổi điên cái way anh guru cái này cú rồi cha mà là rồi cái mà trên guru ba nhớ cái mồ anh chiel bằng hoa mà cái đuổi được cái là mi kan lani mi je ko lani mi je ko teram go am derat ka bar lani mi je you cannot waste han jantam de waste ka bar mi ja tok let goda ala ngoi ra je jen tem thing de ngi table a chang ta ga dwer ki e be duo ki nuere duo du jen la de de la nop de ga rai yin yan na to ko bar ala ne ko bar kan to ko don de la kel cham ko ra gor kan jen la bar alem so malat ka tok mai kon ga media right kon ku ber ka ken la insecure Gambel ka ken to ko toni ken na ka kon kina na 3 area kina na Gambel kula kai ni kon ko na yi ku federal government ko ra dung dien ti ko la no me de na na no ri jen wi ko am ru ni 21 from malad na wete ru ni 21 wi ko ru ni ber ka 21 years kar yang ane bana protest ko ba kom la kan kon ba kom ba la kam nuari kan kon ala ka sel ber ya na ka kuide ka tiam kon ngwan ngor na kan kon ka te ka ko ru ni 21 nei ti ne te well John Gaibul berde laro they are very lucky ko te ka kel welcome Simon Garway thank you Lord mala Garway lo berde laro kenda too lucky o rami chengan warkel very lucky la te ga bang te ngwan la te ga bang je nuer ku je chak nuer ku je wan ka nuer ku je obe je goy te de goy lo briek je dak ga nuer ka to ka ni chang rek mu na ga reality ber kwar ke dang diok ngwan dia na jatana tino tama la kana takarek ala rik la kan galet la kana yana blo bran barro de bo na ga bo basi barabar ba chi man lo tuk chero ko tung bar e store mitatin ban mun kula banket
cha ko gonyo nuari ora me mi ben kwara man tuo ka jejene ne bene tegalia akon ngwanu juru ko kena tiane be kana be kwara ka bene ben kwara ko kon kwara na yen ku merol buñ mi ji kwanu ara ben taram nak la ngoda real ga ka ti changara mi jira nek be tegarek mi ji nuar ben kwara ka bad mi ji bar ben kwara ka bi kantin ko na cha set up kan ga chun ko ngik kene ga nang na ci ga man chamye da ne cha set up lo ram ne gran ram mi ci bara nek bi kan chol makan ga ne chol ba official bar dial te la yo kap ka kuma ba yo kentum so na mo julia cho reduce so da ko ngote la bia set up ka nuare ko nuare te ga humanity midi mi ci ga ben kwala kware na gwa but ver kwarian history bita Ethiopia te ga rip rido ne cha gwike ago tara mo gonke alo ber dum te kel ga jang ci ga juru te ga wara baten dial daga baradal gan dial ci ga raja tam kan man ke ya la ne ga reina ra ga to gani te ko ko ro ko ka rodian ta ba mi wayra da ko lo ko ka rodian ha won mi di ka luo ka minority luo ya la chal ga jur chol te luk te ko ci wechara da ko ram to do chobe te ma ka ko ro kwang ni e kon cha ne chol jur chol ne luo ka mi dan ka to gen ga ko te ko dwe nga pin ga te to jala rek dan na mo gambele te me du ne jang tit bar cha de riade tel me de la ni ko che je ko tin jalat de jang du da pa re ku ma bu nyu jenen ram we no bene liu do we na ga mukta de bar bene a jala rek da non gare kon ku kon goñ atame janon la yo nu ngu ke yo bu ko yo bu dag bo ina ga bar ni within ko kon te kon ga me chola democratic embaran kele tere dan ba kon du dag bana yo da kore no ke se ko yen ko jala de dan ko democratic yo ne ko na ci go ba ya na ci go ay democratic kara mo ku na lo kore yo ben ga power bana atame me ko ta time ki post time gare ne be ko wake up call in kan wara gambel be ko wake up call ko gare cha ti tele te chob diok te de te ye lentin ko kan ajen gare da ni kinarin kore ya da moru ne dan cha lo je janon de ben je ne je ben nak cha rem gan kun wapin kala kana let every year kwalo gbe de ne ngo lat kon e ti kon gan moru kun ma kon tel mi de ne lat ko tel ne long ba de ne chum ni ye o je ta da cha gbe ko biara da ka minority tribe biara da biara lat ko biara nyer biara no ne gen minority tribe la ko nang ni yang biara ja ben nyal ko bom dun ko me be anu mot te ko ga na mi ne me yala nuer ka nuer ti no ngnyal wala nak gan nok era muga yanon cha kon mi kon lia dan ngik e ji kon lia dan ngik kon kula nga ne gar ka kum ne gare ram la be ni chang be nang ne kon official kon dial chi ka thok student kon dial chi ka thok ka yo mi chi ka do lan mi je ba student kon ne wada chi ka dwel gorotin ke dan dien ka bitcoin ngu ban le la gare de la ngwane ko de yen pel de yen kamne ka kan bar de kana ko roy ka de kana na ki tel me de yen le ko temme ja jo yo cher mu gang yen yo re tiane ka yo re ko ga lo de o je ngwane gang chi mo re ka yo ngwane ko mele yana cho la gam te ga ur di de lo chi ne ga len ga ye gam ma te ne ga ko na ko garan ga yo ka jin bran ko ga yo ka ba yo nak what is that and kon de ne chom ne ye yen official la gambalo jen chi agwe 4 time in a row
leadership bar tu go kon kay yo den la ra bare ala ya ngai ke wi ka Ethiopia ke le wi kwar governor gambel me nya nywa ka chora bar ke ru no ben ba nyok bia nyok la kwar yen kon gwe ne o de yen ko gwe gar chi ngwara gar ko gar to ba ka na gwe je ne the minority ni chwa mek de ni chobra chwa ka to le you can make ken dial nan ka de yen tin yen ni Thank you. Number leadership. Thank you very much. Metaga chwa ani chara madanen yen ga ke ya ji ma ne ko lodwa jin ku le wonien to kataga plan ya ti dia lol nang ya mai dia nang ya ngada tol yo wa you kan nang kan ja year ina mana gambela about the same thing kwalo gbe minority te could need one manipulated. Can you see that? So kono continue babel o tete na reiriga jano ga nuare mbe ka te mi kana lok chwa ga ja biga biyet kai ke turuk lo ya ga jogo pu ka lo jo atelo kor mi terke ko kwar mi che de che order che ben wi gwano bram te ne ka tade lo ne doru kon atel mi lelke te ga nuare ka rai ko de jogo lo jok ko lo go ba ye nek ko kum ko ramadan nyingi je che kum gwanu de yoglo e jok ko teleri don mi de ranyi ga ku me gaje karama dan ne gi char toj te chara palpen ya dun lat ke ta ke yo mo ga rek den ja toj tamale le bene bi yen ga ku me che cho gwanu ye lo e jok lo ne do kun wona ga mata wora ga matar wora nyin nyang toje e ku me la lade ko ne me rir ken duor ken cha ga jeg dwar bat ci kan ngay dwar me ariyop ke be yodiay do bala pel bina widi let kam me ajala lel ken aje ci go mi jawe ci official gambel cha gat kon jogo loy jok me gwa ko kan de ga nyak de ga tuga yadik ga turu mi cham ci turu mu gwa mi chak ben ma be yenak bam takit gwa no yen loy jok ka chwa te me lel yen we ku ma jawi ku ma la lade biya la jak chankel jejen ana jen ande chom naka ba gaibul kan che man dan de chom naka meda de na jeno yen unity dun is very important unity dun yen yigabel is very important duor mi chara nyokati nywan la na mir kwa mer char letel gadun kel mi roje wa atatin kelte ga 20 years atatin ala dirna jogde ganga je ma be jen kware ko jen ko latte ko kono charo goñ yo tela galot yen madaro ka gambel politic dun madajago whether tiga par barmi ke tiga par ne mad ngenye ramati yen kelo yade long yande yade bitatin ka birotit ka bi chap ka ngaj o de mi jek chap mi de moyre tiga mi o kana lat ka ngade tikana o kok ka di da baba chunio bene jak lar no nore ka nangna ka chenge dan cha video ya kamera cha ngai ga nywang ni chwa duoru nungra ra teng abara ni ka tong nore ka ne urit ko technology jidit ra ne tong nore kabe you see kai we cheka aja no jin mukani ngai tiga men la be ka kon wala kon jite wan teran la kon na ku alla kebe na mo yi chobna bolla lele ki dung nenten nakna ka ne ra bolla kan wo record ko ture di yela era bolla ko no ni da kap go ja fan ja kap aja de ana ma cha yunu cha yunu ya piem kan nang na me ki kana ka ya so go thank you very much so yeah I don't know me kan dia again okay garo ileriet thank you very much Ibn bi mate de bi da kamna ke situation ji je ki kon len gambel kon dia la nan te ke menda lar ke u ngai kon line dan kon gan wari ke we ji to ga gambel ene der badil aim
at wa trok do tin ku cha bam je Gambia tigriek cha connect kenyam then jinwer kula kai ko ngi yemi ja kona attack for no reason then cha jam nakala man yam la ja pal ke bare wor fel dio dien na wo kai lor ke ba kor ba ngo ajan kula kai ke gan wer ku ne bi ba nyo ke kan ber ku kana kana to ne cha identify kana na to for no reason. So any welcome to be your contribution be the mat ka jen the same topic dong ji kon lat wala ka yala ne chiang ne yung wan any welcome Simon Gadwick kwan. Okay. Go along, Brother Gaibul. She welcome to show. Brother Lul got Kodbo. Thank you. Chana show and I join together. Men de lar kenyam de ko de la tloy ku channel ben ke show. Okay, wala. Ka kan roi ni tin kon la roi ni doran. You know, Brother Gaibul take roi mi go mi jilat medan. Ke kui ko cha na ba lo jok cha gar ko ne ba lo jok kuma ni chang kuma logo reben me kan ngach ne kon ta ma dong de ga bel kan gar kon ta ka leadership me cha ko do ro ne lo na jok kuma ni chang cha we ne me cha ra min na ko baram ra dien ba nyaw nak la justice in cha re la ka men cha la wi ju the process in ba war justice la ja re although tell justice me ba no ko ngai country la tuong no wal tell justice me cha me chief tin but ngode la kuma la ro ba gwi ba re la ka me ga yene de pel bi ala wo ka duob de dien bi al men bi ala lat ke je no more de la ro de support in that point you ne she got con me te ne te bi got con bele ten got it con to within ina na ngu shi ana ba lo jogo shi aro ko no. That is the policy of government. Any government we monelu. Mite violent no be na jogo kabro cho. Be kuma be intervene. Me men gwe be gwe. Men da dia nende nyaw mat mende matin mende nyaw mat at this point. Comrade guys will con worry. A jino ngai con shabrak. That's good. That's right. Yeah. Quick con shabrak. That's true. And time me michi do to ore la con you are gwino. That con you use our own force and use con katan ngai con. Con we are a society. Michi she con na gwe banana and depth. But me I con them we always want to respond. We knock on the go bar balari no she can do respond. But shabrak go good. Shabrak which are going to do me. Many yen bobby abi you and I don't con you con wa okay ngam de con go de con use me them and me them rebellion in different way. Whether they are using in terms of money or we are on moki you be me la be olak. Kan chab to quick on quick on and they team la can be you can let a big get away with it. Can special and energy do aran jalber. Ma ngai can chab jemrek. Because the work on you can go here if I let a lul got called the Saran Jolon or talk jungle water. Catch a plan Charlotte. Ramati and Kelly young tea and Kelly young tea and a muktam young. Do you quit your own take a plan? Why you can even have something dealing again. I shan't see a limbo. Dear old Palpina or Gangshell, the young I own it, take a chapkin in Lacanal. No more teleacon. And sometimes mature in the land were Chenbo mother political con South Sudanese. But when it comes to Noor, regardless of the location intercontinent, Kokon Noor, Mite got no with a problem and Guamo location more. She them accept women have a problem bejak. Comelana United Kale, she con unity than con Noor, she unity than Chevima Benelo Kata politic. Unity than Baby Mite Ramanacon. Jin God will get a Lulgar Koni and take on a different political party. But we will always unite it, no matter what. That's true. Coach and now, another problem in to work rule boon. Rule boon take a constitution, me Loro long, but take it whatever the colmilare on a majority rule, minority right. Okay. My majority rule and I can majority I can be a rule.
a general ka rum ne kan ne dialo na tigre ni ko na rule ne tot and tell cha wo go de loro chi ne rin wan chi rule the same thing ka gambela why a wo ne to minority ti chi ber rule kana kata majority ti kan de claim to be the ruler. And then na me we go question back on a disunity. We could question back on your own and so we gambel several times. Sherman she war the same experience. Shawo jak kan boken gadu konten kula ten kuna rule ka gambel and kula gadu no ren tan yam na kan ko dictate ji da wuce ko chan ni position ni ken ta ko ne ko no gonke ka chi nga ka ngunu ne ko gonke ka ji da wuce. Okay, by position mun e kam ji ngak anjin ni ngak to me kam ya ban kam tuk duel me aban kam in tuk duel aban kam sin awa ne di alto ku fit en mi cham ka ji wanda ni tel kon chipte problem ayu bay going am jeng ne go all right kan that system mo de ne kula ne ngai ngol da kula survive indi kajin bichwara mi very weak ko ne guje adena tam tenin ngong podwali la jejin bayu wujidu bay wirun kan of course bay wuj alo len ka view den bi gian bi wonga ka government ni chang government parliamentary system mi cha na kwen jin major representative jin MP members of parliament we represent the view of those community because la dimen gor ken bi wol na parliament ba ko table o jen gor ka community gor na dual gor na water gor na dual wall gor na agriculture gor na whatever ma gor kamo bi ko lat ke well anda ngambel selatin ko ni constituency tin taga tin ngade selatin ko sel biu ne tin nanken apart from baban ko ni ke go ne yukun then chaka you know very weakness mi lo ne cha ne man da ran wala da la bumi je di wala da parliament to mi chi lo ngala ka ber jal ke lo wo game na jal ken ka parliament boka ka parliament bi ben game na te ke ne bi kana ben ging ba ben ging kan ma ko lo ne na budget wo de ya daka de ne minority de ka over budget ba ne to majority ba ka limited ka when it come to near revenue to kwala jak revenue la GDP nore benefit je ka gok ten ko gambel ten tam ko kwan ke dial kon ten na ka re bo ko nore bel ko no ban ko re bo nore yo den ko ten dag ten jakon special ko nore ra je ka nore bang dial ko no kwa le bo gambel bang ni ngwan ko no gambel ngai ko no medan ten bang chole commercial bang je ne tin medan karo now bang dial ni cha le because of nore mi chen ki woga bang we yo kamra di changa bar ke li je la je ne nore ka that is the economic man da na woni won je de na ko ne to ti ke ndo ngu or jenen continue we are not involved in your politics but come ne yishar kon gan moru kun to the other side of the country come ne yishar ko yenden charto biara ko lo ga for example mi cha ya kaption ku me biede na mo lelke arel ku kuma biede pat biede biede ka rew biede ko dol ke jal ne la ajal okay e biede kelno biede yen gar le politician mi cha wo gor ko peace the only language in biarwa ke je peace but so dol so you attach okay mi jël re do marom jël tedu jël ga ket ga ngade ma ji tedu a jël mi ket mi ne do du je ro net ke je bi jall je okay mo ben jël ket ne do du je anyok the third one ago tell a minority to the majority to the karwach we are going in quarter more we make sure ro ben we bar we come ko ke rule ka wain tenetin ko kam kana United States la kana chol a great democracy mi na chak na ya na tede ma bai wuch
It's the same thing when the rest of the Western world, the go to America, imagine the same system. Michi to chapter below. There's no way. Kwela adabu na ramiza. No. That wong in an age police. Kachi tede chaterium. Hey, I will juggle low te dorkaje. By choneric. Tell them to Bablo. Here. Yen they make sure on they are united. Gary yen got to cotton corner like Gary Gambella politician. Yes, they're not a political differences, but when things like this, a situation like this which happen, we are all united under one person. Maybe a problem more. We are not saying that you ensure to kill God ver. Sure, enemy. But enemy in politics different. Enemy of all. Guamo de Martin Conan de Gadicon, they can miss Yanoma, they can agree. I'd buy to be comrade Gajbull, I'd buy Igor. I'd buy Migo Conan, Mijan Tan Dakota Con worry. To tea the like your law. Quick another ted, quick another and bear quick another jury. Can ma tell you to the con? Tell me, keen and time. We can deal me work with your language in Facebook. Language in 2 word no. But Kakon nation. Kakon nation. I mean, I want to go independent of an alma, they can claim la independent state. The rest of cocaine leader, but like a tung nor, they can accept it. Tell them they will know. Okay. Kokon kele na okon I will not okon lakon we always allow the voice of minority lakon minority voice lakon allow ka we more me chiang ka democratic system go the voice of every community regardless of yen minority yen majority ba voice run valing ko no me jag yo bi yen ne todo here, it is not your own making. A quote here along of Yankua. Can don't because of that territory land at Yintino. Go and open on one expansion. Many con over and one con doing China to Benti Ora. Now you con down majority. She con down one. Okay. Number 2 you con and she con okay. I want a China expansion may let Dorio con no. You know, it got central Nori go what you con Benin. Now until Bentiu like that, then one go come. Many team can level expansion bo. Tell catch are too late, boy. I don't think it's gonna work anymore. No. Chere bear like Roy me mi benga jama Roy mi goa kan gadu kon bo ken sigu jo kur ku kon involve ka politics again, but we are there to give them advice, to give them support, to assist in any situation. Because sometimes mi problem mi go to wonder bo men ba nga yo become involved in me problem mi chema you to cha na ke not a board la na bono kon bala kon men go ban assistant become and that also force us on and anything like this which happen we will always be involved okay shwana tell a political division mo go na ke yen tie ke in the time being could be a problem be solved together. When we talk of Ramo political party, be party me go na look jamo. Committee in one party bo. She a benefit ka country. Country la benefit go in a different political party. Jala benefit. Now in South Sudan kula we down me multiple party which I allow. She will take on useless government. She is not a government anyway. You cannot define it as a government. Yeah. Okay. They're gonna prosper nation. Go country with a multiple party, like take a different idea, a different view, different opinion, and then can view it all can be a big government couldn't know the ladder. Time US there, T Republican, can a Democrat, can the two political parties. Can they go out and me a liberal party, can a Labour party, can two political parties. Take other minority party, and then the can party didn't become really young.
whatever party in government, buy. Any idea you know a small party. Look, we can go our country. Buy let. Tell our nation. We are party that man kultani men take J1 garo. Parliament take J1. Man na gonna control tell idea the button. Ko ya ngak ni je. Charek ni ne. Charek ni chere ramiliu. Huh? Ene ne ba ne ko ken ba kala law. Ajen go na de kon Martin. Kon chwana nyu kon ga take wesa. Bana ga ko lok. Ken bo ken chi gujine ne don't ku kon involve ka politics but we are there to assist. Jan go de pekino bala de yo metem de go Cho go along ban ka quick commercial ban ku luin jok ram gol ban yob tam ban commercial ban lien mi de ana yo go along. Thank you.
Chagalong ko lunjok kan Nas News Network and guy bol damanda na Simon got week one. Thank you Kurne she been wale thing a nice word in the lat con la te ga tam ga politic la ka la te ga tam chieng me din yen chieng politic me pai to but no community in before politics pai to they la talk 2011 ke took Sudan as an independent state mi to kon politik mi dan tin kon ko yit kon ke no Sudan ke regime te ka no so politik ni yang kimi na focus in ko sometime uh, as we can understand really confused ke goro banwara look ka politik to that is something me just objective ke interest aja la tarmo chami no di ran ku jalo cha bro keno bi jo nyir ki bran ku jo der liu is something me temporary chi de just for life but men din gen men bran focus ni chiang mi chi gan no touch mi jin no mte loy no mi chi gan no touch min na gan no ki Ethiopia men na gan no ka South Sudan ki men na kon men tame ajen kela bu kon project put aside bane ben ka dung no din chiang first kana dial gor kon sometime chuno kon ba cha ba dominate the politics ni chang ko chi kon point be is something me crazy so no walle kon e dia la dong wi ton ki ne dia wi ton tra ton try kon ke kui gambela community Ethiopia ngai kon non majority chi Ethiopia but non minority ke Ethiopia so ki ken community both ken ke Ethiopia to Sudan kira da ke ken Ethiopia ke ken to Sudan so majority ke gambela ke ken Ethiopia but I never know where Kelly and corner anywhere very yet. Hello, she may compare to content on the low and very want to put in good nature con you call now you got me co comedy. And Walle, right con something may very specific politics. So community, make it a gram to community and Michigan. Malalat Ganishang can guide and end into the politics within that country, community no more. Biara mat ya biara protect biara no miti ga milat ke ko de yenna ka politik kya babai milat ke anyo community ke Ethiopia gur ke no bi nueru ko ke federal government ke Ethiopia bi dweri na let ke na nueri allow ba should disappear bi federal government bi chu loy nueri allow ba ye ko nueri ban wan nak adung ti ga nueri lok pan ke je dung kana ngak bi kana jo chine lo jo ba ka yi and then they go deal ye they go buin te kon de kan tiam ko bat ba ka de run te de go ko de go bo ke kria ki de nyinga government all the time ki de win man chankel so ajen way gur ber ka to ken bat kan ga ben ka shang der me na kan kon ti ga ben illegally ka jay kan ajen kura ki gur kan ber gur ko kan kon mo ga rek kon mi jram ngai politik le na wi mon gur ko ko lok ki gur ko mi nan pen ko men gur bere wo ba kon ko ke federal government we mean we take ke federal yen gur kan we to get away ke problem you can create ko you can ko ya leka ala won ne bi wari bi ye ke government ke non ko toni and then you wa respond yo ngai kana ba jo bi yo pot ke tur kan ngwa na kane te ben men wari South Sudan refugee dia yen ta jen ko le yu the root cause and let can go kan lat ko de te dwer gur kan ni lat kan me de no te dwer ke je okay so namo ajen ngur kon wer dial ko wel de kon communal de ko ralok bi te gare bi to nan ko kan wala do dien non kan er madan ber ci ga jien ci dol ka morle ka peshala ci mon len je ben and then you can morle ni jore ne bane romat bane yes kan wari nuari kan konak and then ke rai chellen ke chala ran ki morle ni no kine be important ko kon bane bane kan nuari mu kon kap kur motor ba badak chaka kon ba ka dial kan nuari ke dunda ke ichuda semat kon ya nyi nuari ke dan dun chaka er morle ni ajen ku le yong ko ne chaka er morle ni
and then you make an walk and go you can go put you can go to become connect a federal government ko nori chane nori be ji shi gaban alo kan ne yu ne ji te gambel kin ne yu ne nori ko tel nori chale tir den ka gambel kan dia ka refugee ajen po ne kan la no wal la right now so now ji wala yi ko ci ko pot do ken ko ci ro ro to ko cha ga ju ko buñ federal government ne de ci ka ngade ka pun ko yen ber kan ne dia ne ngang ni ne dia ne ngang nung ki kan ben kan be jade go ye chat do ru kun dia le wang ko ne de ni wan ko no ko wan je ka ju cha no ri ju ko kan federal government ka ye ne wan de jel ga me dia de na pi ji ni ka ne do bia tel ne ber ki ka na mon mi like this bia ko tu bi ko chat ajen ku la ben ne kon federal government cha yan da ke ngai yen ngai ne ti ngai chuang bat ku mi jan no ku ne cho go bia di lo jo chắc là cái này bây giờ lâu có biểu lăng này này vậy ya lối nhỏ cái dân quốc gia có là dân trên thế cấp kênh cái lối nhỏ nó kia cú đi cho qua cô mà cha pel cô mà cô đi mà ya cô bên bên cái chân đây ya pel cái này đây mà nó cha mà nó mình prime minister cái đây nhở cái đây nó so thằng mình con kam po ni mo comrade guy bolam po ni mo ko ne ci garu kon yan jana nyudo ken ke leaders okay ko ka ken ne ko nen ku ken la roj mi chike re ni ko wona ne bi ka ben ko e chike advise ne en tan ne am den kan ne de ko non ko la kum la fero li kan le ma ken sharp ko na la re ne ku kon sharp shure rek yep okay sharp shure rek kan ne ko ti chike ngai ken ne ko ken gur ken mes mi chi mes ken le lat da ra ko lo prison problem that was between islander kana nuore okay and then they correct you mat ka islander de no de you na ko ngai kana de kontiam mi charo mar la islander de you kuma mi da benejan la government da no na ma and that what bo because they very smart enough ko na chi kana accept kan nuore kon ka wo anjana ko lu na la ro jin ma do la ke lel jal ke jal ara mi jal ke stick de min ni ro ja ro we net anto to cha wala tunike ci mala morle la kana bo bene diej bi ben kel bana ben moy ujuma be karabar no jan tay ne la to den tum le la ro de rega je me lo do na we would never allow okay that con accept then ne con de core cup ko imagine me ci kana logo na lo ke jok ka ci koro ben yo number de le ben ka con more than number mo me ci liwu tam already. Okay. Me lo do na she go be ba da con accept. Con wune con nore leng na me. La yana me la leng ethnic cleansing ko political word. Ethnic cleansing yana la ala directly be you talk. La indirectly. Balel directly she me la self medan ka juba ka den ba politics of culture of violence which I introduced here then be you took okay a culture of violence which I introduced here be you took in terms of culture of violence is the day of the is the only day is the only time let in terms of every day on daily basis ko jin kan mon mo de te ci wonte ni kono ci na ro de la advice ci na ra link wuna acal nuor menag nuor yin ma gor ram nagi ngay kon we have only one person mila gonteran ngay kon gonteran nga okay anti ti chara nag changak nag me targa je tangak nag rone dan wuna win mo me yang ne ling li de me tene wire me dan te chi kon tin ka ling ti de kon wire ngay kon history ni kende yotin yo je ka Europe medan mi yene richan tel ramuro kiye by what or by jacket board by sen ka different part of the world again ko ban one win riting yo now me chigo robin establish chigo ngo yi ro jagalo okay chigo pel da din dikana bana okay yeah that's fine chigo pel da din dikana bana ngore lako chigo chubanda yi ka ken chol karo European ko background in European India. Yep. The same thing in terms of calling no to jala ko na la ro bo ko no bentiu ko jen tuk do jen
ajen chieng dan e bo content jin nuor bentiu nuor jikany dor nuor pangak jake wo damor ko go bi jek tin lab jek shu bi ni wo ne tiyen ke ter political lo tiyen ter go ban me ben wo ne ro ken lamna nyen ke jin ma guje gaj bolo kon ter am da ko ran lon ka to Sudan nan mu kwa kon ke en government to Sudan na da ko ran lon ko nuore de ran lon ga to Sudan adiro yile ne bi nuor ni nyen nuor bi ka chi o ne me to kon me na me nyen kon me tiam kon je chi o ne cha Uganda nong cha Darfur nong cha ngane cha nong ne ti kum ni to ko kene ta ga Kataka kele ne kon bo. kataka kele ne kon ya ramat ge ten nuor kon tin kate jang tin te ken dor sa tur ni dial ta ka chi ante tedi kon ne dor kon taram yi kon joj you would agree with me o taram yi kon joj ko kon re ne re South Sudan okay taram yi landana so jen lamne ya ngade ko te kon come wisdom this power of humanity ya kam kon akot the power of manpower ya kam kon kon woni chwana je misuse je michiran webe kon bana tegal kon je this time tell won ne chi wanga yechan maran me ben be nak be gadu be ben peji naga anaga chupal bigul palmu but mit me lele ma chinga go and we generosity live to kon wona we are very generous when it come to humanity again cha kon kulu bijala ne ti kuingo huh we have to review culture la kwa review nika general largen na kwa change from time to time kwana ke review te gui kon la our weakness ten chikon te la gwada nyun content ko jin chi mete kon an kon yida ko kon gadji kai ta chi mar ka gambel gwamo ta chi to ka gambel ta gad mar dial ka gambel kan gat so Sudanese the same thing chiji so and we channel ben ka location different location cha kon men ben mistreat ike we channel e brana lar china migrate we mon me kele ku migrate ra ni United States ni ma ne ko lingin tin chi we din okay manos chala gere bi ne tim. okay come many Australia ne sin ma chi ma tene indigenous Australia tila chola aboriginal akela the native of this land huh and they actually indigenous akenda original people of this land kana on time cha land cha nang ne ko because of migration tell go nothing me cha migrate from the near bear me ko migrate from baba Khartoum bazar land gambel na ne ben claim land in ma kun ne deal ku migrate na ne deal I can wona chi nyon te in wore ke migrate ne ngachi migrant win mo me go na ni chi doru chi ya pintin chi ta me ta ko rolling lin tam a jin citizen of United States already jin mi chi ko ke la nu kala la nu ke du lu ko taram be bentin he ke wo ni na chi jin dan wo me kala chi jin gar wo me ko chi telen you are paying tax you are paying mortgage yeah we're going to go for okay just wait Ka ku pala no. Kan be dial de United States be la refugee Sudanese ke Sudanese refugee me be ka United States and then chol ken nuer gambela nuer dial ke refugee while in fact pain kien je be ka name of Ethiopia be ka name of South Sudan mere na ka gambel mere amin mere ka dima ta ga ber wandi cha gor ke refugee okay refugee status ngara nan take ke da wala kilometer ne ko mo kilometer ne na it in wari ke refugee ne dial ke refugee ko en ko no penyude ta ke ber la refugee te tin e di me no and we ya penyude no tin la ka gor ke refugee amu da kilometer no wari ke refugee kame tana background an ta ko South Sudanese kan ta official ber gon ta official ma ke South Sudanese amin ke South Sudanese ber kon ta ko ba ke South Sudanese kala jina bi wa gambel ber official bi gen from official bi wa gambel the same thing la kon gen from ko wa gambel ka mi no tin te gambel dial la 40% kan dial ka be South Sudan 40% population be dial te gambel 40% ke South Sudanese anyo chaga ka no ngai ni shoot kien but chaga ke ko ngai je won ne jen we te no ri why ba la ke ne kon bi la chieng
mi le bene gambel ki le gor bi jeng la tir den what is the problem ken pankien ber ela kane di ya bar no ne mi ya no ne chiang mi ya ka no ne chiang mo gwa mi chiang gwa ka bar and then be la da ya da ya gwa no bar be bi chiang ya ka je be ko je ka kai so ba chu dwal ko je mi ya ka bala wora kan tele chiang mo gwa me di lar to a chang chi wo ku chiang real ka me gwa me che power me tot me je jak tin ne be misuse je ne cha mu bum bum okay men la moy ka chuong wo ken kwa la ka ba ka law bi wo tam guje ku di ngok ken me ne ngok ke 2003 me cha genocide ne okay me cha genocide ke 2003 ko ko nang di UN ne de ko de lo ka ngane tem dure kwaro la bartin te cha o tawten ka do no me kwa lu je buinje dori me kwa ga lu je re gambal ngwandan cha nang ne ti 600 aya wa ko nya tu ke tu chot yen ne ko buin ne ko la gang te cha ro bar do liken ami ci buj wo be la jog ne ga chwa boko tel ramya de gwam ki shara ni sara na du duel ka ne ko no ne de gang en wori we ke ne to me ne ngok da ga ni fale ru wol ne ga to de ku ga net ke la ga ko ne ku let ke den ka ke ne de ko de gang do likin ya de ke ni fale ru je ko plan wa na nak mi ra mi chum ra ma de ko ngai one ne mi ci o ki ra mi chum ra ma da chep mi ci no ci kan da chep ba chep ni ke ne di ku ngok no an kan bel bar waje kan mu ku kana ruwa men ko rande no koren ngu yar ka ruwa rande tele garandien tele ko nuer mi je kana gor kana lat ko ci kana mi je men di ci ne je kana le kana mo gwa ku lo ba yirun ke be kan ko le wiye cha ne nak pel ken the reason why nguna ka kemo ci me ku la me nak 600 nak kana ji UN kana la federal government nak kana ji federal government kana United Nation men no nak malad na wearable at the time we the ko kan system kan system government ko rabo ame ja ko nak ran muk opus kede te be kel je bui be kay je ne ko ala tingila won nak ka men ga ce yere ka malad fel law nak ne kala nak dum tel no kon ten ngote lo no ba dia lo no ce de ngote ce ana ka dum lat de ko yang do ba de ko na ka cha de la ja de kam no ko re me la de ko ne jin bi ko la ngai won ken chika ne ti loro chika ne go ti ta margo ko ken no mi ga ne da margo ngambel mdan chana cha chi nuori jan tin ke long da to ke intermarried go yan ta tele nyaram di ne ya ko na bar kwala ko ni nyeken ko tele ke chiang mo go me wa nyir wa ko ken ga wa ken ga rule ga okay nok ala di go ko ni nya di jen go man survive ken nya na da me ko na ba survive ko chiang pur manan tele je ka ko nuore ha anwar ngwan ye ken ron tik ko la chieng metal ne wuten jen ku ngol control de mal na sen ko je da la chieng na e bu jen te wa ko lo te je ha la go do ri ku na ni chu ku na chu tele bina la nyur bina la raj ha alla ne kon ba ga lu ku ne wi mon ye na ga ge kina ye da joy na kina ye da joy ye na ge nen chewa nen kan chen ya pala ye shirang na ko na ta ka ma ko don go nan ka rodin che de mo gwa ke ne de ton ko ndo ma ko ko che de mo gwa ka lo ni ga fi ta ka la ra ke lu khala de dan ana chi la nuor ta la nuor gor ke la ke na ro je nuor mi ya ro le bentiu man ngambelu na cha te mo da wo ha de la yendo con ni to pia dia jen de kan ko la jen yendo con ko ba de ye lo ben ku ko ra je nuor bi ne nuor ala hu da ke be ni nuor ta ta na bentiu de to mi ya be ku ko ben ya le la na ta ku mi ku yu la ku mi ya ben ge lo re daran me ge lo to be lo nuor to mi
Ma ben Ethiopia la cha government between government. Huh? Che de ke nuore e ben nye nuore. Huh? Yeah. Ni nuore ko na tare gambel tin la population da gambel. Dawlin tiyan ko na to dual goro gambel. Chi ke de nye ke da kan ngagi pinchala de tak da kan ngagi everywhere de tak. They have to be very very wise ke wani ko latken. Kan chicken cherke tomorrow kana mol quicken. Bar and tama ya daga power ajena kwa kono tuko ya during ngade agwa to kwar me pai ben gubu kana malaz me ko na ko me wi kana ban kan banyo ku ne che men gur bere kan support to anak ya mat gubu ko lu ko ne na lengan mo Cha ngorle. e jo Quick na na. ne ka man go ne malaz ga malaz ne len men go ne jim la la mi che gur ka te go ata to anak Kwela menen. Kwela menen. Kume ka nongla. leadership Ka violent. No, ka violent. They are too violent. Very violent. Ka very violent community. Chika tell me jalaga. Ayu na da men nga ke mi atin mi ka de gwa ko Australia gwa. Yani ri je raje di wena ne cha mando ne cha kana talfa. Huh? Ya da kol raje kyang go ko no mo bi agentin bi agen minute kan ko location ne dialan tan wartin bi agentin. Ya ga le ya kuje lar gal wafang melga. Bi agentin. Kira wida juru kwa wida impossible. Impossible. Jadi karena aku belum nuar karena me biar lo je tidur. Me paksa garu ada cara lo. Hah? Location ini itu nak nuar. Daran me atem. Kamu go nene nene nyawa. Mungkin daran guru ini bela na bela nyawa. Hah? Bukan guru kena menakai kuinyo. Kira jo aku ni dorun ni ne. Kine ajai. Telle kine dor ajai. Dorun. Yeah. Pan jene dua jene betin te kita mati. Jangan. Che jo pan jene walu ko kwal dam ka ko. Ne de to ka ko ba jiga lu no wal. De no de ba jiga. De Amada ka ko di bo ni e ba yen weni. Oh, you know American white people can go Australia, can United States, Canada, you know Europe, hey, what, the same thing. The same thing. They want to get they different. The same thing. Maguji, a petition letter gore. He bagalo Yakobe. I will go Akoma Ladimo. Mula na Kobe. Quick can they answer more? We do. Ko kana wulang wene da nu kan all the way up to Gwari ngada ka gwam don da yene kelem kana biwa kelem na ko no lenwa wali ulem dinu kin nen tinano ha na be je mu ben ko wuro ren fa ma abaya ben kap kur ka ba ka bi ko kuji be ga na chabu go yen kwa pochala bakan gelu kwa accept we chan together. Kona Migori no be in a peaceful community. Be accept will be a mix can okay. Okay. South Sudan man me chop no wall and time that on a different community. That chicha de chakladana. That on Cherokee Island tela uruma la kwenda ka amara kwenda uruma kwenda together like that. We can be like that. Kana ka tok duel no tele dia convert. Tok duel no kana convert. Me kana convert. De mo. Da check da wona. Yo ka bar ke yo ka konde ne ka pe no de bar. Ngai kero ngai me chiot kun kwa kip. Nyun ne location mi no ya convert a bar. Tite shoot. De ran cholo galwa ke de ran cholo galwa ke ran de ran cholo. Lara. Galwa ujulu. Che yo ka mene la. Ni che we ure chine na go. Che yo Yan che kala ne che da mo wan mi mo. Kina wan kan nam borun ko be adap ka ga ti nyong wan be ko no yan. Wan yan ko be ne ken bia similar ki angoy. No kuri la. Ko yan human being. Chiyo ne elte magune mago am nok ne ko yan human being. Yan ne ago ban chiang kelo. Kon ba ju ne chiangoy. Che di ne ko chiangoy. Ko mi ne ben ga nyongo be dia be ga ben bi ju ben bi ga bi mo ga no ri and then be ga to no le and then diga ko to no ri ke chiangoy. Che jo mi ben ko. Jiro la bar mi be ro no ri
bay kam kuer ka bay boy nyal for free bay chiek de dab ga ka bay kala boy za ka to kam ju kuer ka pay ben ka jin bar jolu mot ko te ko re ka la de ka moy na ko en jen am gon wari kala le di bichwa no kine le ko lu koy kon culture an me an culture me chana me ku kon assimilation ku kon la ma jana te win mon gelo du mo ko ma chol yero United States me chi community one we the good chi win mon gelo ne country the good ya mar la country ke country ni go le hawlo ma country ke yeah huh ade jeg bone different state don't you get different accents chi ka language no you ga so then it said me lat ke ne belen okay look at this ke je ke the English English kala ajen the English Australia ke ne du UK go ma jine ya len o ko le jenta United States you ga so then it said you ga gas state ke ne the country side me belen ga don't think ke je English ke de le ma jange ko this agent agent na take win mon biya na kon din biya assimilation biya len mi gorian biya one mala go atin no more many economic kon different community big ben ke different food different culture be rich in different way you will be rich in culture you will be rich in economic in different way be language be idea to one big ben be ngai ngwan be did ben be knowledge ba Jackson a general na go in a different culture big ten together big to go be kan lat ken ko te culture mi te tijek ka culture te to go we are to go to culture mo we are adapt it huh we are embrace we are allow o big ben reidun we are je we are wuch we are yoro tami kaya okay and then again chene medan kon culture to kon medan to go our culture is very unique very only for us ne mi cha nyaru ne la kap ba kapin ba do along ko mu charu now it is not there kon ko we have learned when ample culture it tin chaka la law chara law medan kargana ba every year la ga da karga tama chabe na law chabe wa I got chalaga okay which is that's our culture uh name them don't I check our can somewhere whatever la kon I cholo them now ta ba wa china ba ga ka these are the things the con and tin la culture our culture quite change from time to time ko ba ti go biya ka da culture biya da we ta ta ko ling leader who care mi che ga jag wala je na we ka ngada ma ma jin bi jen di le nyingi wuro mi di lo nyenge wude ke ngada ka kana ko nin cha yeah ka kana ko tin ten de ku kon chi ma no kon le jogu yen let us live in peace peace is more important ka chana ken kare yo ken peace can accept God kon na chi wo ba bar kap kor no let us not do it but ramajal ke rajal that's good thank you man gari kwan thank you very much me take last word di lar before ba ko shuran te ba janya donc ci kon ti go ci kon lat thank you ko ci ben tonight ko jen be important ko topic me ba janya little bit chamal wo na ba ke we den ka week ko ne guru ne gambela ci nan kon ganwari miti mi ci bentin in term of politics kana kon ke we me dong week kon la week and then banan ne kon lu ko mi jema de kon yar banan mi go banan ki man de kon jago so che go ba konam in line of politics could we corner gano by identify with ne de we politics bi na jo no na melon na me chabale ne men la go ko min dan latina understanding la rajin lat kana la jalenga jen go ko min dan long so che cha do logo I hope the journey with tonight and then begin carry out can carry on can go ken ku ba youth yogo kijen tele ko no ngene now gig can do na kon gig and then do the same thing again ba lo idea no parol ga mention la ku yanam be chang da ke be joy che jam no be em de be at amamo then de kon ham je ka jen gor ga nyu ku bir kon pen gam shi me
kime kana gon shanko ban werena. So because very mindful ba media ba watch along anything which I share kana nyong then ban identify by investigate then ba mo ge show ko bala tidial media war against the worst. So kan wer dial ki kon ne dial te media ni shang media year benana reduce then ba shing ba mir. All right, politics then by adjust lado politics by adjust and then be ba men yang and we get na ba la put aside ba men then na connect ba nung kwa kel ko politics ni yang ke kon ba agree kel men dong kina agree 100%. But not agree ke u ban shing ja gwa kwa nga respect gwa de along ki ko mo gari menang na ba the same thing ram barama respect gwa de mi tele men mo na ko tiankel ba gwa ba ben na ba understand me to you kore ja rebellion can politics amat kel which mean ne kon dial to government support can de ku against the system we kon ne ne gur kenu ne na ku bna yi the system mene kon dial biara bo bia ne bia bana rebellion ne the system no yen da bol dial lo bia government is good so the cha la no kina ba quicken never tell you so man la ma gur kon the come one goal man mat kon no ngu enan be ngai la ni mo cha ba shu di go man nak nuer man nak ko den cha gor ba yen ba mo ke system tel nuer man nak nuer lat pol to go right disagree agree not a problem but man look che gor bna ro nak we don't cha ba allow ba mo ke line nope na mer line bi ngai wo na cha gor ku nga right ke right ji ngu is okay but yen man nak na ro ko den so ku political ban e che ba kon we ban go wa je political ko ri me ko ngai social media chen kel ram an wo le de bum work hard bo wo governor dara ko to Sudan the big position di den be wo je so experience kwa build pin a little bit so until you can politics understand to the meaning and then move on politics understand to the meaning cha kon ban nak indirectly ne ko ken te chiru mat ku ba no nak ku ko no re to guli so wang mo jen mo kon ko ni jang ka media ka ba ko pin ba ku ne community system ke dia lu ku to go yen ku lu ko na mte ko social media ko ne look system to keral ka ko ma kon nak do dien me kan nga ni ywan very important point large system na kon wone nueri la kan no na ka me ji ken ku na de dak je ne be joira antame uri ya pe gambel so by local korean ko muri ya pe gambel bi gambel Ethiopia kan destroy and then bi ben ko Sudan ko gwai ka ya pe tin kan ko plan and then benay plan benay look ko ne bi bien benay power yen te gambel bane destroy ke yen anyak benay support so ti yen ne kon ga nyang ni ko tema politic yen kon regime te ko ju ko te ka lin ni yimena nan governor remote te wo ka ju la re so that is a little I'm pouring more going to know nyal ka jana loro menan men lara gona and me ethnic cleansing la ke different way take a indirect way ka bala ke direct way che me alat ke juve medan cha alat me lat je state policy cha gor ke abusanchu inquire African Union inquire che largo and cha largo nag nuore it was a state policy it was a pre-planned and state policy over and over state policy ngane the security apparatus then kon to government kana police we kana judge we kana and all the security sector in India national security thing like that and then the president office a state policy la ban warnak and then now Michigan gwe won en wori chaga jorar ta kana ka ngode still ko respond they resisting but can other neighbors can take a connection in the connection in Ethiopia back come policy maybe can we use or by insecurity back create and then by culture of violence by introduce between and thing kon ba kon wala nak again lo do na won ngar la create insecurity by ethnic cleansing ballot direct ballot indirect again indirect me time ba kon no ko focus on but you take him to rule bunya while self is doing his best song me letting you tell let it be no pay no big mujak forever again but
I can assure you that those things she will succeed. She will succeed. Never. She will succeed a matter of time. Komala succeed a Michiran, a Michuran go report here. Ramichi you call go just to do a quack. Go she quacked quack which she wanted to first. It is a matter of time. Okay? Quite a element gets to Medan, and nature will be terrorize Medan. Make it time the mayor will be a time the major then. Now tell me, see, you will never hear about him. Never. I let him know. Apalirwich. The same thing with yourself. I never go on meeting a power, you will use it to the maximum. Which you use the wrong way, it will come back to you tomorrow. Which you use in a benefit way, it will also come back to you. As American proverb say, what goes around come around. Okay? So, and then I never go on and then worry. Come and you and then they want him going on. Tell them, get it. Tell them what you want it. Quite a lot of good cash and get it in one. Taban and guy near Gagara. Lord, I called name Gagara. Name them got a cordial, got and Gagara, my charing on it. Can't name Gagara. You could watch you doing now. Can I do? I met her a power in the Ted. Just that is the matter. I shall about you, but what Ted done. And can area and the Alaqua con terrorize and a banner clean up can deal. Kept policy down and go on to a corner around a moikon, money allow Ben. You run and to run money change that. Near language right now, my dad took no reru. Coaching Michi good policy, Michi established. We need one because and that policy be need one because track. Go chang a middle and a good rune. That old year, they accept. Go get you going up. So my last word, yen guard cotton corn to Gambel. Jalakel. We don't know your political situation, but in the meantime, kwa jalkel ko kurun nanan antaniam dun. Nethankwe. Jalkel ye ko bia problem bia wala local. Ko mo yeno da ko yeno to division now. Ko we know what you division. Kan division ga politics chana condemn ye. In politics it depends on individual. It depends on the objective and a principle. Taking your different political view, political opinion, but right now, Jalla Kel, ko biarame, Makula Quantaruna, Bakula Dwal. Ko Mu can you go Jillian Gul, Bangago Jen, Bangago Jen, Bangago going. Man, then they will prolong that, become continuous. At the end of the day tomorrow, Michigan and a weekend. And then by Yendial by you should look afterward. By Yendial you look. So we are make sure on a mission to Ramatemilo, please. Or united. We are met Guyan Ladur Bialan. Can Lord be a let kill. Mamma Kur be a going. Be a lot of poor my Narnaga. In Aranak, community Chavanak, Ted. Chiavalaro no can the Almene Berg and the Albail and Jawi, Baba which again political opportunity like Jigger. You don't know level of Benrun. Power man, Quar, China, not about which coach security which a low control. That's true. And then Baradi and Balel. Again, infrastructure, Rundan, Quagang, Kongambel, they call looks in the Canberra. Can I call Hillary Dillacon? Me, we quit and me to do it. Come with the development. When me can chum no work, they would bund the corner, I'm going to work. Cut a con the bill, you will call the Alan Yala and New Land, a watch of Wuku you make a little. Charlotte, the name of Tarine. And we will look at we are building the country. The economic now will be with better economic. The more to weak a population, the more economic will be better. Quacono. Gambel Medan, young child, the lecture. Now I tell you, child, deal. You take a business, the Alichi and tell me, Midian, waiting by them, Buin, Con Island, there again. Could business can tell you, tell Ramadan. And so these are the benefit of the country, the language,
kangan la ngara de benefit jaga an ne la ban ko man falane donc bigla ben bo donc bigla te ke pay tele me ba ban ko where is the benefit can they are good in consuming katal ke they are not good in who can work provide huh ajen go ana de fektin dangarodun yen wanen tianbo biya jall go biya jalun biya tit ka biya ga du kundin la politician no wona ganga ke rami ci chub go lat midi mi ci chub ko wona ne che weche la de ka ci yido ba mal jek okay chere mala na ya la yo rami ci gor ci yido ba mi ya rami gor mi ci na le no me anak ko tam ni din nang ye ngaji ga bul ko ne ni uji da no dol gor ngai kon dol gor oi nang tam di nang 20 years plus wo bi gulo chub ko ne di gor me gor de ko ngai o mi chay be nang rami ñun mi ci tin gidwaran ti le jolo ngado de imal jeng ka yen gade gambel bo chwa kwa nyina rami mitela political ngado mitela political experience Yep. rami kwa nyina ka politic den ale ka bedile 40 years plus ka cha ko let cha ko minister cha ko no yetin ti je ko let by experience about look by political decision how we can make a judgment a political judgment ba kon ngai ramo la da judgment in term of politics there ngai go chebe la do his own benefit ne but la no political judgment go there between me jia kan mo go ba kan ngai ka go there na defend which way ba kan ngai kan biya no mo yana wa no because ra ma kan je iko gat gwar ke da mar ke ngu che it will not work 30 years plus experience ka gambel ne to you have to look at them o bi yela lam kan yam ko ba yela kan ngok ci lo de tet So go along Simon Garway, thank you very much ke when go to the lat de ken go ke mo je right no right jen loy no ran go ke mo ko ne miti mi no jot alo menang no jak no ja chui ko ne dia lu tin to social media ja and then chi kon de let go no bro cycle bro protect but politics put aside politics is just a temporary thing here permanent thing men din jen no ke mi de ko la dap miti garam ci ben ko ben war ben nak po no reason ci kon bam no ca jeng ni jeng ne ti kon won wari ci rek reyti bag yer bir nu jëg bi nak ki ma nak kon jaba ma pe ya gar kon ba ruun ba gu fek ko telephone gep karam ni nan nak bi ken jëg kay gan war ba jëg yam wa jëg ya won dit bi lu lan wari a matter of time ci me la go da ben because the bed of South Sudan, the Benokon, they have no democracy demand, they don't have any democracy system. Can you anything do me a bomb jet lagoon, but they'll control you on the system, the government of South Sudan. Can relate to any form of government, the way they structure the system. System needs the four tribe, Guru Binadial, be take a top, be take a second, be take a third. Kumelu kon jalaba. Liu ne dial ke ti liu nuari kan dia ga wan ken the majority kon we claim we dan ko wan ko wrong ne dial ka chak dien ma ki ne ka chak mi ta ko kor ter kan kor ba chi ne dan wan ko ni na population dien chamin wo ne ko ku ke tan ke kan ko ba je ki go dial ki jen me yit kon ka jalla ba yit kon ke system anti democracy ko di jim dial te no jene ter kon me ki kon wo we ke South Sudan be kon ga nyot be gwa ki me jiga dakka so kan no Sudan ta man mitu wedan ko no gwa de welcome de ga moy de ga let la ga sire dane tara de guer and then chen ki Sudan te ke piti de lo jaga 100% ko de ga cham ko jaga ka jinu te kana sire dane ajen system en cha bai edian kan ni en cha wul jeng na ko kon ku lat kon reality I hope la system na comrade guys will sorry to be cut short. System and there's no government in South Sudan. We have to be honest. There's no government. Code definition of government we know very well. Or definition of government code emanating one. Tell a government they look at the constitution. The transitional constitution 2011. South Sudan up to date, and then transitional constitution they are the collapse and security
kon ane ko ya recognize ko constitution ga 645 ka South Sudan our constitution la in security sector kan position in security sector cha become ti one twice go binang okay and then kwana no the chief of the army Dinka national security Dinka police Dinka chief justice Dinka Ramaka revenue Dinka Ramaka wildlife Dinka Ramaka kan the dial kan security sector dial minister of defense now Dinka minister of ngade of interior Dinka now name them a security cluster and more cha forbidden ka constitution cha become ngade one twice and where on earth kuko then I want to ada la na tell kan go to da la tell no ti qualified okay come in where ku teltin michi no ku tel ne ti qualified ka security sector. What about the rest of the 63 62 twice? Where are they? Tell ne da tell ne ni to tin mi ne ji equatorial da tell ne de Jackson la ben ka economic cluster the same thing in the Alkaken. And that's why we can agree where it's not a government. They're not in a time being called a peace agreement. Okay? Not a peace agreement. Peace agreement, not big Palawale. And they're con, tell me, John Grant, we are already in New Sudan. Medane, Menye Nara. Te dol ne ke dubat ke so we are already in New Sudan to con the process and reform we are already take on the process of reform whether people like it or not they con 10 years ke nunku me cha mala je ke less than 10 years la nang time a little bit so the next leadership whether people like it or not no more and never amazing system the struggle start by all means the next by yen let it struggle to win one to Rwanda to Ethiopia to win it already now can counter struggle the next leadership check what benacon go near other tribes can check a far up I win in a tell power michanajak check about power but I'm going to in and jidwaran kalat tell one big and dog kan ma ba lu mukinen man ma ga take you tell me the din na you to kana you it's all about money ku tell me de ku no we mi kuna la bedore jiene wone don na ka pay god to we government what kind of system they chol government di na mai chakwana system tell government go for example chenga na wa ne kono me fight work chenga dan ka Sudan jira me president you call yourself the president of the republic di na ji ne to ka cha lor ka jen ga jen ka lunjo ka jen ka medan we ka medan we medan ka jen ka lunjo ka ya jin de international standard kan da chu wi de wudunan tell me ngene kan da chu wi de ku jen lo de mi ne ku ma regale da won citizen ne cha ram kan yor ga ji ka jin da president ma bika assist ko michi we dun taka michi we da den michi na nyintin ne citizen ku ta that country to bika rescue regardless of one ne ramichi ji support karam ku support they are all your citizen bika rescue bika benga country and that was better ne to that ne they even know ko michi that michi no mo michi le fike go but ne they are already in read ko politics la na already read but any community middle culture of democracy is always tell democracy madara produce tell ya true tell ya community middle culture of democracy tell democracy madara no yen kul ko yigadiyan kan fail they fail they can could we any dia and then minority but we ba constitution me per kan we mi ja ne dial bare la ka we campaign mi ben la minority we yen ben ye nyok ke la du go ya ke de ye bia ruồi cha ben lo ku ne
ikal in a leadership je wogai along ki winners ya kan rammo ke lo raje gwa ko na no gwa ke why not in a minority why not we win India so I hope time ja ben mitila time is coming ku enemy you to go jeng ni lu yi jen kel can understand ke jen jilar ke 100% leadership je ben na de mi kon ki kon gor je ko bana bi ya je gur kon ne bana ne ideal bloden jate amene ne mene kan ne ti kon nak cha ba gur pen nen cha ba gur dor ke lo gur ne din an no people included te kele ke ene ne te system to ke gur kon pa ke gor kon ne te kon specific people te cha lar chi na nak a chen chira liu ba wo ne mun go waditin ka ta word kan ga tun maybe kana ban na do ba show what ba na ko den show just to tell forgiveness tell forgiveness no you can't do it can understand go on democracy for all stars to the bane del chengo go tramba attack chengo ne ga ken cha ba attack ko wan ken na cha to manangatin no to manangatin Ramakan in ball killing go on country bo Michia mess up to ladeko hatred Michia you ne je wo ya ne dial bia ka bia wala reject ma la nyoga dagbo jen ko le goro ne kon fan kon mu we pentere ran country chi kon bi nyong ne revenge chi me dan ala kon bana nyong na side din mi mer chala ka Rwanda go ko kon ne la capable ko de kanar jin to nya gar do ran ko chi ne de ruwe ni me da kondor me dan wo wujib chebe dak me dan te di ala ko la ga lurtin okay ko te ne dar ala we were born to rule chi chaben kul born to rule ni ka kan me dan at that time rame rule ko no jalap ngai ko mutu dan accept you have to understand the reality me dan ne ko no jalap jene la ko re kon dial ngai ci ko be ro ke jam ngam chami ro ke Sudan da kan kai we were born to rule no can press instead of minimum no can press rebellion and leadership rebellion to John Garangton my rebel system to leadership no ko a gorilla a leadership da jan da kan ko lar da mai salfa mai ce kula misuse da jan leadership da kan ko lar wo shi ta leadership kana a jan ko da ko lar shi garwe we na kwa inga presidential degree ramuto lord mitang no isi ba wonu ye ka chebale ko kuidu wala ka no ngara ma ci kwa yen ba ko yen na ka tene tala dor wala ci din no kon ji ken ti ram ji ben ko bana gul ko ana na ka jeba ci ko ben commissioner ye ben never dai lo ka tala dai pan ga nobody ala wojina ala comrade gaj bola system kuma ke lew latene and system wo go latene ka nenyal again and tin ko je tin lat kan yalla government again kula na order okay let's say for example commissioner of dung longo shugunan makan ko jen tele resources to their youth their woni ke makan je wor gwa me don ba wor mo resources e wor gwa me wala ne tin gule me wo wido bo don ru ne mo rek okay na de nyon na yal songo mi tel fe jen nyon na yal songo mi ne dial team a tel problem ko many wajibate insecurity ngada security protection ngada lado kan national government agent ga power agent ga yo agent ga resources agent ga dejo medana jawo and wajiba security location me ate insecurity baja okay na specific people ngake je ne ko la na ka no ke ne ri chala morlene ko ko hen ne so that you cannot blame the team the pinti gen ramen me jiak tan yal tong mi ne top okay the problem gen jak pinja jiak so would cha tel fa gen chir with mo to Sudan because na ngaj make sure no problem da ram da kon tereje self fakir kana group de nanen ten cheror lele e meto tam gan ma chang bi self kan pinyo kan dial ne dial on bi disarray bi ro baro ida Afrika ban ga jak ida Afrika na ma meto mon ala we mon me we use we mon me kilu yang liu ran bala we mon ran go ba kai go ba wa tem
Bayi ke grebe bayi wang kayak je guru betul kakak. Yeah, Terjadi yang gilu kayak pal di lawa je selu imon. So cet tu jen betul. ka. Jago lo, thank you very much. Kwa shilote lo, shilote da la ya no topic mo. Amani shi we da na che go. Be kono right. Thank you Whatever very much. assistance no and kono go ka be kono provide. Jago lo. Shilote. Thank you very much. Go. Yeah, thank you. Bye. Bye. Galung antame bi Sudan be talk chamina almost kido minin baro ba ta wero ko wer antame 11:53 p.m. katam da goma ka Western United States in Canada. It's 11:53 p.m. So you know tell yen gwe dia no gwe go topic dan ki now right in tira long dan before kan ben topic dan wa ke dung gambela insecurity issue kito ko na ye gambela state jeno ne anga de blame ka kor mato kor nga ku miki na yi ne kyang ko nero wala riam wala kulnyal wala anything la the root cause of the conflict la ja identify and then balari ne me to bor ngai kono kondial so tam de blame get anyok community take a full responsibility ke insecurity ka kambala ken to koto chaku January attack. Chikana attack nega 3 times, ke 4 times. And then me jakon attack, chikona knock. Me ran ben the core, banana bang. Kapon your core. That is our nature. Then takon de blame with your nature. And then need in theatre kon nakene. Nik anyong nije, nature energy, nik dian kanije, nik more lane, nik a many shulu, when a booing nakene. Kone dia, any dia la theatre nishang can a year. All the time the theater connection didn't take a borderline. They have a lot of conflict like here India. Not only con can theater con. Many can the theater con lark can a year no. So the insecurity gambel manon mamoina core ba blame and your community. Ku and your community them there and meet whether Korean, whether any native political community tramde benial a bellari na me duran chang lar bar je na me duran anyong ne yen chang nagye again ku ken men yeng je na kana kum a durian bukan kum ke bukan yene chuo all right a chuondien bukan chuo no but til dak ku bi ke chuo nyen ken dial ke dia all the time ku lut ko bara nag bang tele ke culture kon wari la kon na nega George ka bakon kur ka George ko jen nature take a belada go to con ke democracy. That's why community democracy menge de ke mi ye kan na go muter kur la we kur brami inform ki me kon yegro kon wari hi ngak bani yet and main moy ro me da rodun ka bia kanun ko uyen kur bi hi ngak chuling bia churum ka dai ajen nature of no war kam ne ken no civil war cha na kep kur aken ba ka perega ami ram ba bim gur ba ndak kya je bai bim bai na ban mi cha je ban yi chiang biar ya la ka bi ko mai biar ta mai kun ba chui mi cha yu yin chiang ba yu ngai cha tiam chiang ga lo xia bin na cha kya ne tiam tom tam bien luin jo ko chien ko ba yu bien luin jo ko tar ke je biar la ka ya dong bien ne lo joy that's the way ter kon ko no si bro kam no kon ti ko tu ne bo bom ja ndak ba jen human nature me bina reality ber chen kon ke side by side generation to generation for a long time to kon tu da ngai ni tu ke dong theo kon ne ku every 100 years every 200 years every 50 years be not take a change me gui the end of 20th century so tene kon ko kan siang lui ken kon kana ka kon ko
And then and time na ben 21st century think road change it seem to be systematic na road change na ben tare yata tribal line na tribal culture cha pel na that's why china ben 21st century china ben go with you ben with you ben with so Canada mix together me china ngot ka culture of 20th century china ben culture of 21st century which mean you can ben system me government jen letter me state moment take a governor what within the country many state constitution so the governor they expect to let go during his administration administration let go ku the way he now write the code the way you create the good legacy all right jen la gurke they expect 20% but change ka annual culture the leadership from agua until now is all about violence tell the leadership annual mede ruke gambele chano nak kina year tell never take at least 2 to 3 governor ti ruke gambel ti robar chikta Ethiopia why ke criminal attitude behavior kake en la na ruwe balan ne mi jeng cha dan lat ka ngong wi mi to ngot then the reason why there are bar bi yekoro ki bi yugonori ki bi buina ki be an bailen mi jek bela jogon dial ki kon experience that's their culture mi ju nuor wi lo gambela goy mi barben bo ko ne nuor kan na bar alo banaru nak could lloyd tego nuori ke refugee nuori ne go gor they have to go back to South Sudan and many still the neke Ethiopia so I don't know but take a brandian I don't know what Lloyd Bar can brandian I don't understand we mourn and nuori changa refugee kan dialo kwana ja chan ko assume nuori changa refugee ke Ethiopia kichi ben chiang ka more than the time don't changa refugee chaminu begin to then this country could have written it's all about according to the constitution of that country Malawi Kurundi changa country more digin citizen Kurundi so mi shiga belga run tonne shiga chok you are 100% citizen of that country changi bijeng leadership kwarga dira governor mi da prime minister ke president so anyona linkana no do anyok they understand this I think I can and then why you can apply culture and could we modulate because they have a violent attitude that's it will be impossible for them to adopt this kind of culture kutel yaka they have learned what about the anyon they get western country chiko ko take chiko change la tire dene chaka penu bien tire dene no lar kan ka American yes lar kan Canadian yes lar kan ka Australian yes and what are they talking about right now Manuel Chola refugee this Naath look 30 years ago Tana God in one day baga gambela kupela namo nuertin what about how they nuerti chang Ethiopia this then Ethiopia da Ethiopia one don can man don can da Ethiopia then how they show refugee in Africa then again to fair here it's because of annual attitude violent attitude they tramdian gorka no rodian yen kul goje be kwe ke tele ne ku kan ga assimilate nuer chi chi ga annual mutte ke cham go de nuer assimilate to be annual they can never do that why because the bloodline is not good tele democracy in their blood no kan rodian yang ki ko nga annual mi ko ben changi kan pele nyaden de god nyaden kan kan nak nyaden nakan wanta these people gorganu so kurka gambel to gabar shi to gnuari kurka gambel to gabar shi to gnuari okay so leadership then she healthy she secure she best secure gaje and then be creating more violent only if the leadership ye gian to gnuari
again be Gambela be deal take unity but take security be nalet agwa atel ga koro. So can violent community it will be difficult for them to lead Gambela ke near future kuba tobala. So the notion that child refugee that can she can go you democracy threat culture it democracy cha introduce ke Ethiopia and then chinga tiega ka nuare te democracy culture the we can which bear you one you can nuare ke chiang democracy and then why don't they when you can adapt because democracy adapt ka nuare bi nuare la kan to be anyu and then no more bi dit tenga la yega nuare but they'll take a nuare anyu ak te ka tung ka ber then you ka nuare can they be think a long time why don't and which can culture nuare can adapt we can nuare assimilate and then nuare number much you did why don't they do that so en medel ar ka guraida yen wan ku ter ko tianga chuo 100% but tell an dan ko ne dar we chiang we mo na chiang na ka well me 20% jwe law ala point chungu du tom tam de mo problem mi chi play wrong le chuondu mi chi play ke we mi chi smart way de mo gare at this time tel ko mi target direct yena indirectly be yet kan indirectly and you ne can con indirectly a smart way you can design ku televident when you the gamber ti ja je pin well cha tag ma ya tal pon ja je tag ma tin ken men pon chu na ru ju lu mon chu to ka chu ba chu ai more leni tin na re ga gwa ko on to kana na lo ko na kana men more leni de ga nam ka de ga men nam so can happen like that cha nang ni ke okay chứ năng này đó so chỉ cho cô các bạn năng nào đó chỉ cần well coordinate so cái smart way cái cô chỉ cần evident chỉ cần go bật cái evident mới nhổ cái các bạn năng nào đó so cô ngay kia bên núi bên cô cô bi chỉ cần design cô nó muốn núi bên cô đến từ chủ ban yêu connect cái government cô yên cái bui so bộ con chủ loạt the going con này cô thì cái island đấy chẳng cái reader cái mấy cha với cha cái ra boli become evident become destroy then break pen kan ngari ba kam na parol ba yunang nake again way can channel like that so anything may happen no jaba tuong nyok ku ba koter yen ngani ba koter direct way na kan kon yen way ba you way na kan kon yen way ba you cha ben ka way cha ben ga ko way na kamber be smart yen ga nuad le kilil be smart mi chu wit ka re kem le ka na mi en la nge ye mi ching le ka ber ke mo office scale tel bam la loy da tet ko no la gu je ni ji ko de ye nak be smart all the time nay tini loy dien chi loy human being loy dien loy mi ye loy satan mi te ka satan ye loy dien gur can really shu kan malet kan ye na gur balat ke ke gur bilet dong good be kai kaji jam go ke be way meridian be create go be yulu go yen chi andien so be smart all the time so kiam go ladbo but we mon cha ko terne ter ko ne ke so be unite be secure gang rodun any leadership de anyo fin gambel is always a violent telman yatin so akon cha lut a ber ka yen ta dien a cha pen nyok anwer cha lut a ber a chi tuok te da rodun fa jela kap ko ngai kon sian dien we let right we jel ge ko jala ge jen be can understand anything jem kan la per ka men bitu urun ma la ke jen kan be can understand te da siamu ga ma kana go ko te le ke siamu ga so loy te lo yene ideal dong we don hello at a line dir long ku ne sia ben kana news network tama ci ben go ko ne pi shodan batok ban la je ke chang do dien to kwar ke la noeri
you wait to go nang na rodian la politic ba put aside ya wene chiang ko men gudun ko we dong ki tu wa managia ya right yo be unite so when good night and guy bol kanas network manager kurun ki molka ene jana ya de kamal. My beautiful land, Gambela. My beautiful people. I'm into you more than anything. What we say? When I wake up at morning, I used to go to swim in Paddle River, full of mangoes and trees alongside of the river. Gambela, Gambela, my beautiful Gambela. 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 We are 5 drivers, but no one knows that we are fast Tripoli. So this is big love, we chose to one another. So let's keep the love in that way forever and ever. Gambela, Gambela, my beautiful Gambela. 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 Gambela is land of so much then. I'm into you more than anything. The land full of natural resources. Gambela is land of so much then. I'm into you more than anything. The land full of natural resources like benzene and water, gold mine and walleye. Gambela, Gambela, my beautiful Gambela. 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 We are Fabian tribe, but one in this spirit. Let's keep the love in our beautiful land, Gambela. What is that? Tutla music, Zaila production, zero. Yeah.
Mendena lani jero Hungode konboy Kelo So Right So Mendena lani jero Hungode konboy Jawa So Right So Poin koni jikaini akashol konanas Nesane Del kondom ni chiang mi chije kolokon itilat Nche kukla chitat Chwejo wenmara ite kongwakdial Mi chamgo janitor Heke oshana meni kurchinyir konsu Ishenlos Chwejo wenmara ite gare ideal Hame dagatit kena mon Hasela gomisha chang waditin Kalus koni jos jirale kalana bel suka Meranya ram kala kon kangwan na mishal no ananitin bum niken Hechangwanga cha shandan kuoshi bum we konsu Mendena lani jero Hewang wade no loy jawa shar right So, Mendena lani jarodan Hewangode liame kuswa Unwar Pan konji kaini akashal konanas Nisani Jal kondom ni siang mishije Kalukoni chilat Nche kukla chitar Chwejo wenwara ite kangwakdial Mishamgo janitor Heke ocean many coachinir conso Tishendas Chwejo wenwara ite garwe ideal Hamedagatit gen mon Eselagwa misha chang wedatin Tautin Kalus koni jos jirola kalana biel suka Maranaram kella kon Kangwan nemishal na wan naitin bum niken Eshangwanga shashandan Ko shibom we konsu yeah I couldn't know hintiam je yende kulelwange dem banana ne shop kamije banana ne liang kamije banana ne lat kamije wow shangwang echilia samias Echala konne kare Eka mwana mamnane ne pieskane te shana poringor Kono konirun Kolane banje changa walpin Umedana lani jaro Hawonyame dungwani Mesulia te salonwa Medana lani jaro Oh, kon mi shangwalne be goidan be nikon mendena lan ni jarodan oh modelia me kuswa unwa pon kon ji kaine ka shol konanas nisani jel kondom ni shang mi shije kalukon itilat she kugla chita Chwejo wenwa Mishamgo janitor Eko ocean many kor Chinyir konsu Chishendos Chwejo wenmara take away ideal Hamedagatit ken mon Ezelagwa misha chang wedatin Tauthin Kulus koni jujurola kulana bel suka Meranaram kella kon Kangwan nemishal na wani naitin bum niken Ejonganga shashanan ko shipom we konsu Len bom no kalon